kada one yehwe da there be ne one si dikra 6 months 6 months akranya 6 months ansa me te ne nka e wo hia na danfo bi a obi sasa wote apamonka timi dem di shem trim se akra ni papa me wanya papa ntimi akwan bia so wose me force na me hwe no eti me bete won kan so a atala se bra ha o 14 years ni akra no wanya sen pacho wanya 14 years pacho bema na se wan tuni dimpo pacho de bi odidi bai me ametra me okacha me fe din we frɛ no ahwa sen de na me so obeba abehwe nti me de frɛ no o se fe din be na frɛ no Michael Opam no didi Opam na etwa to no me frɛ no na mfa Michael ye kuro me bosume ne de to so aduonu enum yadanyame ase na wakona se waba yi danyame ase enura se de mani hunu ye nkmani hunu na enso so mabo me nyame pa ye se accident pass mani be hunu bi de na ano ade pa na enso so de no wo ka wo twi bicycle yi na kaya ne ka akobesi akakraka gu asie yi to no ane gata mi se surudu gata ni nyina ebubu enhwa akwa na free gata yi mu yi na yi no ne bicycle no tai ba ko tu we bunam ha we bunam ha yankwohwa akwa na free gata yi mu no wapie boko yakopon biachi ise wo eye di asempa na di asempa accident bi etise yi no onyankrompon obeyi wafiri mu te sɛ de enura mani hu ye nso abrante yi sɔre propro ne ho te sɛ de wonam no opori ya wohwe ase obi kura timi pori no ahwe ase wonsomu obehwe no wawu nyankrompon da so ebo ne ma ho ban na emom no agese udi asempa ma wakoma mu enye fita nya adwene pa fama wo nua wone no enam nya adwene bone mfama wo bibia da wone ne na ma wakoma mu nye se fita yesa no a bibia beto bia no se enye bra nyame ahyehyɛ ma wo na enye kwane a wo befa so ede akwa onyame sɛdeɛ tie bia no obeyiwo ede efri mu sɛdeɛ enura woyi abrantie bia n'ani tua ede free owu amenemu no nyame kɔso abɔ ne ma ho ban nyame da so abɔ ne ma ho ban agyeso wanfa ho anto ne so yi na sɛ odu ho to ne so yi nkwade a ene wonya nkopɔn wonyi nani ehinta wo da biara ɛda abrebia no wɔmanabɔfo bambo abɔfo no etwa wo ho hyia na wɔnom ɛyɛ ɔbambɔfo nti baabi a wo bi a wo hwa akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm bia no onyankrompɔn enye wo bambɔfo na wontwitwa nyew da hia dem meda se papa pasabre die akoma mu nsɛm dwumadie no na ebre dru se Maa Akos awiai menim abadwafo yetena se na yede ebrewo ye number 1 fans amwo omayi afa na nyina da nyankropo twedi ampono ankasa nkoso a na onhyira mo se wo Facebook akoma 87.9 FM like and page no comment na share na YouTube nso akoma 879 and also wa subscribe in page no na wa mia notification bell no so ebre so a ya bebo won kai sebre na so o na won so atumi ahwe no ahye link na dia ma afofro sanso na se wo TikTok nso a awia nso wo hwe me live wo betie dwumadi no wo behwe de bekoso onso koso so betumi ahye ede amayen na femu amohwe ye wo Osai Chrome TV Rabi 1 TV Onua TV ni nyina e wo multi TV ne so say Onua TV I stand wo news no ekọ 1 inti be 15 ansa na wonum ede atum se be ye na wo benya ahyase ni nyina ahwe nti ya abomoden ase wo de beto Rabi 1 TV ni Osai Chrome TV na wotumi anya ahyase ni nyina ahwe na se Onua TV ba na just the obeye obekwa akoto so ho beto so baby a wo hwenu bia so etumi aye kama nti sabre de Rabi 1 ni Osai Chrome TV obetumi ahwe ahyase ni nyina ewo ho ede amaye Free FM 97.5 for Techima manager dachi na pamfo wonuma biemu ewo ho fans of Akoma mu Nsem ya shato Akoma mu Nsem fan club nso edaho Maa Akos great family edaho ubetumi ahwe bi Nikki Pizza fan club UK nso ya share ede ato ubetumi emia so ahwe na wa share ede ama foforo enkaye na na akua koko ewa Pastor Julius Naba ewa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha say Ishmael Haywood
ebomi chidom ene adontene sanso ena nana ya obeluchi sabre womo edi ko social media live enu ntino koso a na ehwe ye live na share ma foforo pinso entumi enye bi ehwe yenko na yene yenua baby enkodi nkomo obapa me mo hawie ma ba cho me hoye na pom te sen ba cho me hoye pa na hoye pa ya me adom me hoye pa within Bacho ya frame Akos. Akos. Akos free hin na buy. Bacho me free Accra na buy. Okay. Ewie Akos buy ya. Wonante see ne say. Bacho me nante ani say. Me share be ma bi o airport run about. Me share no airport run about nam ton me anti bian. Na oje me number. Nti oje me number na me ne kasa. E wo phone so sa 3 months na me de call no. Te me de call no ho na yin se aba. Te yin se aba ye no. Te chire me hu say yin se ba na me de me ko cha scan boom na me de call e te me de call e no na fa obi ba say o mebu sam kwan so nti ho de me ka chire ne say adanti na ya me ba wan ko fa obi amba bebu sam kwan so na ene wan ko fa obi aba say on bu sam kwan na bra sorry pie nti bra ni sorry pie nti ka shem say asase no hu say me mpe be ma owoyere ena mi so mi busa no pa oje me na mi busa ne pa ache pa de bia me ne ka so mi busa so wo yere o se debi wo mba o se debi nti echire nyin se ne ba epe na o ka chem se wo yere ene mba ba na onu ohu se me mpe ena onu so enka no krenchire me mi su you nti enya ne den ena o se sa de yen yin se no na mi so o debi mi ntimi yi ena mi so reko nti mi so reko na mo mam keto na onu so busa am se Paul se say nti me ka say Paul say yen yin se no no se me fa ne number man so de me de man no frɛ no say nti crutches there no kan o say ai na mo yere ba man kan no crunch ro ba na nya oba no ford no se say yen ne den o say yigu no so oh eyi di pa de ye de hye ne ntimi e ba ko pe ntimi man yi no so de e be ya no so sa de so obetimi aku obi ba dia onko testing de na nhwe so obetimi aku na mo so ye nti ho ade me ma me ka say na ye nyina so me susu bufo na e wo ho nti me yi meni se sa de on jai se me ne no ya hia e na ya jai ono siu sa wo mo sa nti 3 months time e na me bra e be hu se menyem nti me ye se hu se menyem no e na obusam se ho na nyen se na so bra bi ono so o wifi na so o agrikins ma nti ho nom e na me bra se me fa no ko kire dan no nti aye na makono nche na wabafio enam siyo nti yakọ ode me de ne kọ honom se na me kire nse eni nti the following day me ka kire nse o po me pese me ba wo nchen o na o se sa aden enam so o me call hospital no nurse ni busa me se o ade okunu ni ha na enam so o da bi me kunu wawu na o se wo ka san we oni so den de we na okunu awu enam se ai oba no che say onke ka no santi na me kasa anu so wawu o ka sen we na no so dey am so o ye tia so wu dia o ye dey che say o dey tia say wu nti me ma obi sun ko ye dey embungu so nti me ka asa sem hwe popo ye happy no ka che say dey na sa tan kro me sa friend no on fabio nti me ka asa pe o ka say me mbra na me koy nti me koy e wo dem ho na me friend bra say makọ nti about 4 o'clock and 4 e friend say me sorry na obekwa asori I'm say 4 o'clock no obekwa asori se na sa tam afu apie nti on pese efio for hu say bibi saaba nti oba na so na oni ho na ma me wura dem ho bibi an kire se oba wo dem ho na ebia obehu na ofo so kotena be ma no na obia nema bi an kire nti wayi bibi wayi no ma na bia asiesie nti first day no be jump kakra first day na me die me hu oba bi nti me catch friends me som da ye ma ho oba bi se ono so o da bibia anim sa nti kire na 3 times na mko afa na this a picture na the ball dinosaur am picture ni dia na me kire so wa hu ono se me wo yere ba manka na yin se na abada da no so you nti o te no ho sa 4 months no na me sister bi Jane number na ono ne kasa no se na se say no nhwa Akos no bia o duro ntimi nya edwuma bia nkrofo edwuma na oye na baby o so obetimi atonsu krofo tonsu de hwe omo badachi ntimi tonsu am see you ntimi sister ne kasa asa nti eduro na e kiro mame
beto no eno so there be o ma ne nto de me ye no eye den ya chire Paul Becky cancer for no masaka say on hwe ne ba am so you nti o kasa pa na Paul say sa dia Mr. ne kan waka no kra say ono no obi na dwuma kra on fa pin for che pin for oni ahon de ade achia na waka say ontimi nyi dwuma ana so we nyina onim ho na we bo pa we kika senfo we kirem nti oto eduro no 2 times asa ne sika ma die ebeye 3 million we wonye nsen no ho asa nti yasa chro say me ntuto niema me de bekwa awo na me de brain Paul wantimi antol niema no na ekọ one of them say me brain krum ni ankoto nyata tam me 5 months na ekoto me hu say nam ho Paul ebusa we na Paul ayi nani am sikai bra e woni ska o wai man koto be she white one na me fan ko na enko ye ne dignity ama me na me fan ko bubobo metu na ye kama ama na ono aso di mechi ya na ekoi me de nko kire we na otoy na me am de koma telefone na o me kire se na o me twitwa ama na o twitwa ama na nkoi Paul to baby oye na ya set hu no 250 otoy no na atare ebe wa akola no first day no 2 CDs na Paul toy asa dia otoy no na for sat no nti asem ne ekoso no me bra mo sat na ase ka chense omo ba fi o ma jump mu omo ba fi Paul bunkutoje na ka se ampa ono na ye ba o ka se ona Nsem ono kura Paul ka se ne yire no so yire ba nu oni ne busua hwan ono so o empena no se sa de ona Nsem ono so na Nsem oni ne busua bia ono se debi ono obunkotoje ho se mo sister so mo beto bibisia machine trauma mo sister no anya mo sister no Ford ana me say obia ye be ma na esa ko ye nod na Ford ya na sa de ye na nsiesie ono se dan no kura odem bede mu eye ne yere no na ha dan no ntu minti na ne dan no anu su nti me bra mo ka se nti metna hefa na mewo dan no no koda wo mu no enye sa dan na mu no no da ya wonye mo menye nsen nti yansa ntina dan sa dan no ne yere ne haima no haima no no wo konof no wo koda mu enye nsen ba ye ti dan na Paul demo no kra no a wo science sa ma kogu mo no nyo ne han ye ne yere ne han ye dia waka kire ye no na me bra se sa de ene pe baby ono so onye bi na me se sa de dia obeya ne se mon kan share Paul say on peska mame na mfa kom mame ne papa ho na me wo ono suyo nti a share wo Roma Health Field Station mi wo ho no na e ka say enu an me frɛ Paul a for Fabium sa na me de call off nti Paul me nim dia o ka kire no ma wo na Paul e frɛ me life ho o frɛ na mte ne ka me ka te no nti me yi me sa tape no to twene nti na mame me de to tape mame fai na o frɛ no ka say no na me no ewo ba no ono so ono no ya wo for tinti dia be ye bia on siesie asem na akosi mu bla ho no enfa nsem papa ne mama na omo ni kumase bi nti on ko no ko siesie na on be hwe na ade da asa ono so yo Paul asa on san free bio nti akola no ya 1 year onya 9 months na me ko mama we na me anti we na me twan do me ko Accra o ho na me sa ko ye aduane sa adwuma na nti wo ma na me asa ka se me ba kumasa na mbae nti me bae na mam keto no ho akola no na ohun no se nti akola we pa na Paul ka se enyi ngu no hwe se awase no na me be frɛ kosuni ni ma na be hwe ne keke no akɔ no frɛ no se Paul bra me fi obehwe ade no bae no se hwe o look at life na gino ho no ofa akola no so ma ne mfa no ofa ne sa enye na ofa no ofa e kro de twa picture na so han no solko Paul de 10 cedis e de share akola no se dia wa ya no me kai say 3 million no oniema ototo no but 10 cedis e menje me pese me kire me say 10 cedis me je a che se me wo ye no ma je osika edi nti je 10 cedis na oje koi asa na me no e kasa sa nti 1 year time no was afre ako ma me kwan na me hwe akola no na me so mate me aka mate ba na bufuo wo ho eno dua na me manka na me boam na bufuo me ka mate asa me friend ne kasa ebia me ho kire me mam sika kakra ana bibisi ana me nim se ono so pese me nya ne sa mano a manya asa wo ma 1 year time no sa yesa nti o yesa na me sisa me life nti se na number no aka phone no so na me sa town no so me phone asa na ma sika koto fufuro nti ma kola no ono na nim phone so me nim ade na me ka kire se on number na wo on send gu mo phone so fufuro no no ye na nyina hi mo send phone number na sa wo nti ohun ye na sa ye hi no ka chem so opa ma cho 3 years no opa ma cho akola ndachi be say anam suyo mate
one samba bio 4 years no nti 5 years no ana me say na me ne nko ano e yete say o share no yes na o hwese metia so say din o so mawu asase na o ka chem se bewu ni akola no nti Paul say sa dia aya na mfrɛ me asɛm na kɔ see me bla wanya ho ye nti kɔ ho na yen ye homework o ye homework ya na ɔno so akyerɛ wo fie ba me na nka yɛmpena na twe ya me no ye na so enkasa wo phone so nti wo kɔ ho a na waye bibia nti wo de one city ma akola no kra obi ahu sɛ wo de one city ma ba me ntimi fa akyire ebeje wo one city me nsa akola na ye odia ba meji a ma yi me bla ma ɔno na ye mpapa ɛyɛ sɛ me ne no wo ba ese mejiji manjiji kura po misisi mu ba me mpeni sa so wo ye ne sa ayeti say wo ho kyerɛw ampa me ho kyerɛ me ba na me frɛ powder me ho kyerɛ me nya me de so me bla no akranda hospital onu na me frɛ bibia me frɛ no nti me befa na chi sa na be ye me ya nti na me ngini sika sa nti 5 years na o sa de ye di say nti aya me say tia Akoma FM Marco aya na me ta rom ho nyina awadwaye so frame sisi a megina ho na me sueti saa na bufuo na hye me kai dia wode fema na me rom ho saa na me say me mbo ne asantemam dua na me mbo yekrum dua 3 days kro na po ebia wawu na me saa de da be me ne wo ba ko pe na ma wo se onu so koye obi bone se ya ye de saa be ye no ebia me wo akire me hu akire a me nim ntia ya me kai saa de no na ma saa jai saa nto metimi ka kye se wo na kama bo dua na minim adekro akola yintia ona so me don nti ana me so se obetimi ayi bibi kire se me dona on kan chem jimi na majimi kye se ma anye me ni so hyehye enkire no me hia be ma fofora me ni so hye ba me pesa be yam ho te se oni so hye be ma yan fa sa anye be ma o ye na ye be ka se oni se ya na ori nam ho onye ekunu nti na me nya sa nta Paul shase a hu me no ampa me brem ho ase pa enu nti na wonya no ho a o ma no wa frem sa o twetwe me na anya bibia anam ka kyese Akoma FM ti a me tie nti na ka nya sa mebo ndua ono so o ho kura po de mo kwa me nya hwe wo ho enam ebia me mba anam so o beba nyi sa bia bona na bebo nso me mpesa mebo dua no no so you nti Christmas na me ye dey me ka kyese ma me san ka asem fufuro se Christmas aye dey won ba ya wo hoi wo to bibi ma omo ena me frɛ Paul nti sese no wo nhwa akola no ena me bra no so ka say 2000 one famba ena koye homework no wanye enu na chi no 5 years no ka say onu no be koye bibia until o sa frɛ me ena me ne kasa na so sese me ne entimi kasa phone so bi o kasa bia na o ye te say odo wo ma no say odo de enimu hu chese wanya ka che oba say okwo a oyinyin se okwo obe like ebe yo operation yin sen no se wa yin sen na ngu a na okwo a woni akra ni nyina be na ya ka se mbe ye be yam operation nti ho no odi ginam se be yam operation sana light off ye be light off nti omuni be ba mo so no na wo na no kan se wa nkwa ya abortion ne dia na se okwo woni yeso ye be you operation a omun ye operation no ano light no be ko off ana mbusa se generator wo so nyina so be ko off aye dem ko wo krase na se wawu mawu nti enu eyesa na odobe na wo na wo sisi a wo fo le ma na ka mu wu ya na ka ontimi nka sa na se de wo ye onyina no ofre wo afi na ofre wo ba ko no a na se de osi kasa no asa de wo san do wo bi sa no obwa opeso yesa akola nti ya mamrem so yesa kesa okokasa ope akola no ko a asotwe de ma wo no enu no edosu chen se o ye ho na ba oba na ejimifo no akasa ani nti enu no wo fa ho se obe waro ode ube ko wie no no watete ube ko na wate ne ba no asa wate ne ba no nti enu so mi enye numpo mempe ade a wadwen fa mo adwen papa enfa o ka chem se nkwala na wo hon 3 o mo ye 3 o mo na betimi ahwe no nti se ba ko antimi anya no hwe a 2 antimi anya no hwe 3 antimi anya no hwe 4 antimi anya no hwe anu se aye na krampa ena me so bu sense na oba ba ko antimi mie na oba ye okukudro first one antimi mie nani second one mie nti ahye no ena onu so ja 3 ma nti media so me ye fan say 0 nti anya ade amene so betimi abobra nti oye na 2000 number kan so o ka chem say ma ampeni sa ade no ho a ono no de be kokoye oba afoforo am say 2000 kwa yemfa nya oba ho ade me bai kura lockdown ma me bai ma bre mintimi nkasa bebre me maswakaya ma tompia wata
ejuma bi eni ho ama anye bi wokruma nti e wo lockdown akola ni say yete o sedi o akola ni akata menya say me minim kaya se na siso ano ebia o de be man bia mbeje e wo sade no nti meti menya 25 million man di one cedi da me de ko bolka baby I clean go na me de akola ni ko one frepo some bana ni aye saying to fa bimra me ton pure akola na akola ni yira man friend da me bra na me friend ono na me de yam papa o yira 2 times me bra na cha ticket mama na me call ada wo koto an wo ja ni si baby me de jana mama me bi ono so mommy me mbo ni din ba nso fo ndia omo ye ho kire no onye bibi se onje akola no obesesre wonim okowia ma onni baby ko nti mitim ko to na akola we da obi steps anu no wada na ni ti egu fom ho nso meso no matam na sa de Akoma no me ko no tata me kura gebra me ba no me hu se makoto dokunu ebia 2 series na me nko adida me to emu 15 once the 50 pesos na akola ye di na jambi na me madi asa pia wata na me ton na eno na me numu ni bo ho sa papa ne sisi o wa abrechi onu wa hu fa ya ba me fa bu akola no wa yira 2 times wa kumase ha Uto mu once the 50 pesos time akola na nyamfie say say wa ye 6 years next month no be 6 years mo say once the 50 pesos akola ni di na ebika na wo wadi yes na wa bo wai so ta no ton man to me nko adia nti oyira na mbra say oyira Tuesday 12 o'clock na ihu akola no the following week Tuesday na mbra say there be akofruka na ya na fa akola na me di akola no koi nti me gotina ho na me twa me ba no for me papa no wompene nti me tina ho ye say me de ho e ben no so da akola na me di hwim na me di ja akola mma me nti me ye adwuma no me ja no ho mba so ampa me ye adwuma kam ono na me di hwe no baby a me ye adwuma bia obusa ombeka mama no timi mama me a me ye aduano no obema me sika anapa no steady me ne masa ye aduano for fraud o he me beba ha 2 weeks ni akora ne yare koda hospital o hwe me sa mama no o esika ni o hwe me sa o se na wo kopeska wa no se mama ko peska wa o suspect system me mbobusia wo no ho ma mbobusia o se wo ya do me ma 10 cedis wo mfa nto aduane wo mfa nkoto kuku wo de hye he na se mama me bayi nko a ade babo e ho ne e beto ade a mama me nto obi ya beto me nto in case of akora no ye yare o yare ankasa o yare akora na kasa say so we ya o yare otumi ka kire ma me say man in frame kan kire me so frame ka kire mpe na me nwenwe na me discount ma na okọ oba no ne ka kire wo ma ai man in kan kire yare man mo wa ma kire me na ebia me de be o de be ye tintin bra nti we say sa wo ba we say no oh ne twi ni nti so wo de etewa so ne ti na asem na what are ho pa o oh sa wo ba we say no a bema no ye ne sa no na se wo frɛ no no ka chen se bia so se bia nyado wo ya ponche a bema no won se ye frɛ na ponche a na wo ede wo didi 3 times no aswat when you drink and go so me indeed to bia mana no ya ene man me bi samo oba ben ene ne bema bewo ne bia omontem betete na bema no ye na sade yenka sakura no eye bema no kwa responsibility eye oba ne bema no responsibility akura ne wo bem oba ne ho enti so oba no ye na sade na se wo bema yi wayi wani wo fi no wo fra ne ba ko no wo seda o adodo no winya dodo ne wie ya no medisika beba eno ano no afi enti wo fra afi enye sa afi no wo fra no so wo fra diskabo wo fra di ne ho fel wo fra no wadi ne ho fel wo fra no wadi ne ho enti we no na se wo de abufu ene wo ka se nye aha ene wo tie ne ka so wo bi de eduabonye enti so obi eye obibi a instead so de ne ubebondua ne fa ne bra otumi ro ne ho kogina dwaye opeso wo twe ne to aso ne wo boni dua but wo kai yensem a ye ka no a na wajai wo fra no ka che wa no wadodo no me de beba o memo sika o enu ano no foi afi no wasa fra na di ne ho fel na wo fra no odidi watema na wo bodua no ka che o se wa ponche a oba no na no eya na I'm asking you people oba no na no eya se yemma be me yi mefre ye fre be me no wonfa no ai ma wo ba no mu ade ena wo ya wo didi matemte me fese kan kwa be ka so oba ni mu ade de na o ye
why na hwe ne ba nia wo hwe ne ba no se won one ba no kora gyae a oba ne frɛ no oh na apom te sɛn oh wo ho yɛ nkoda anyame adom won ho yɛ pa enti wo hwa akora no wo bo oba ma ne hwa akora na da krumpo ebia wo anya bia ma na afrɛ oba ne ka kyerɛ no a anya dia ne bubefuo so oba no kora bufu no otam wo ba ne ebisa oba ne sɛ da bɛn na bɛn ma ne diska ba yɛ wɔsi oh bosumi atwa mu yi bosumi we no fa bi ma yɛ ɛna ade ne duro oba no kora bɛpam no wɔsa ponche a wɔso ofrɛ na ponche te sɛ de nra wɔfrɛ sɔfo na ponche na mumu bi ka so wanya ade no wɔsa ponche a wɔso yɛfrɛ na ponche wɔsɛ didi atem a wɔso odi na tem ani bre maduabɔ ani bre ma adidi atem like seriously to asoma me nti ma me jampe kakra nti Christmas na me friend kan say nti wo didi 3 times sanum drinks kan ho nti abra onim se Gabriel o di sei ana wo di sei nti Christmas we de o de kan de jato de koto me blind ni ye ni mani gatoa o de koye no afa papa na o se ohuna na o se me kwa aba ana so ka che so kwa aba ka che se ma ne mabiem onko na ye akora na o didi dada ana me amete wona se sa de mbe ya na masa ho Paul so ba se 2000 na ontu ya 2000 ayahin na wo de ma pay for 2000 na wo dwen say o bebo ka say o de be ware oba front crowd de ko ware ne 2000 ayahin 2000 o de be ware wa na so de be den o de be ware oba foforo ana won fa hye ho say o be ware na kama ejimi for na wa pene so we wa pene so we na ko ye ho ade na awie no wa tete wo no wa tene ba na o ka che so so banye nti o ka asa na emeye brand odi jato no koma bra no ene brand ka san msisa Christmas here Paul mesra wa de obedi bia ma me ma panyimfo no ma me bi na me fa ma Gabriel bi no so oh okay then pa na Gabriel pa no si Gabriel on di o wan si da dia o ebe firi okuma bia fa ma ye de be ma no ono si yo meto ntade ma to drinks account so wa cry him fa am so cry no me nkyere ba bia mewo wo de to na fa ma ne ka na ma chia ni pakron circle na akra na ma achi no si yo ba bia ya we ase omo ye yogurt wo nti me de be kan so nti me frepo a me ache ye di Christmas we ye cut 2 months me she da frepo say me call off nti dia be ye ne se obe ye ne ntenom de akọ Christmas ye di atwom ono so yo matoto bibia matoto akola ne nima nti me koto ne ma no po aya me refi dia me am so o de ka say 6 years o mbe yi amaw aso chen no kra ye hwe sa po ka say o de be send afi o say mama kan na kra ko we de me kan na kra last am say ha ye de bade man to hwe am say eh po de wa hwe me jimi fo me ni me say jimi fo ampa je say me nya me ni so hye wa yo bete wa nya wo nti oduru ba bia na obekeka ho a anya de obagie adi am say yo mate nti say nya ne say osira me a de 3 million ba ma am say kai fa na fa so me ba no so no mfa nko school ono so yo ahia na mpa na say dey every wakuma mo obeka na mbegie de ono so de 4 million so yo mate na me friend me bra ba ko ka chen say na o kan so oji o de afje fato na meje ampa na me ka say sika na da so hye phone so me mpese me di na bra ko tia na ka say ho kyerwa on frɛ na o de afrɛ Paul say ya na ya mo didi atem ni bi no ya ta mo chie na di atem ni bi nti me ka kyerɛ me bra ka kyerɛ say ya na ba nti no suspect tama menyema ma use lie dada no nti me fa sa lie no frɛ no ana so was sa lie no say fa frɛ say ko send sika no gum me so me personal ka send ya gum me lie ankasa na sa tam sika ba mo phone so me person be di ni sika fra nti ya block me lie na ko twa voda na me person me sa fa sa lie no kura ma na ko je dia oye mumu wa nchen na me je ne number na send gum nti boy ne say o yi sika na be say am say dey be mpa cho fa send me voda lie no e ma me o wie no say na ko anya o lie no am so o pese dia obagina na o dia dance e no nti na me person be di one city fa me bla no ho na obia ho o sika na hwe ma me kan na kura nchiro me o so me hwe a che me so me so wa hwe sika na anya ade am be di o anya ade am be to atare kura hye mba na wa hye atare dada anya wo die na obehye na me person me yese hwe se obeya na onye na o ye nti sika na hye me phone so anya me ntoshe me de ko to bibi ma na me ko ka se me ya na me to ya na wo na to ye nti Canada so gu me phone sisi e wo se date na da so hokura e be wo ho dada me nyi sika no nti Paul dia me bebrebe na amakasa nyina na dia me de Paul aba ne se on be ye na sadie se be ma che se ofre me o se Akwa house girl
oh hwe me ba no ye dache oh me ba no ho fe chen o papa what friend was saying Akwa house girl ai me na what friend Akwa house girl ai aden una ye ni fie adwuma ma no me ba no ho fe se na me sa time no me de me ba no picture no e de to profile nti sa time no me so minimum phone sa no wa store no wa ka shop say me ba no ho fe o wani mu wudin Paul se no be kan nse me ni so ayemre se this of be frame Akwa na be hye me Akwa house girl nti me hwe ni ye dachi asase no ka hye se me nyim na me wo ba me fa no nye penyina na o ketwa me mum ye ni oba bia woni busua no nti me nkwa ne ye oba nti me fa no enye penyina na ye be ma de kwan bia obefa so bia obegina de obechi mo ba ni ye oba na be ma oye be ma anam so me mpa ya me bo ne se me wo oba na nka me de na ye penyina asa nti sa no na what this 400 ne ba ye na nya say we did Christmas no we are 2022 ya nti e call 2023 no but 2 months time or send 4th 2023 2 months time that was February Bachoi February 4th Bachoi and on Sunday mama sa 400 no amount not just say no ye fa say bronya bre no wo ka say se wo to bibia ma ne manu a won hwe Gabriel so enka ho no ya wo ka se wa toto ne ma the best sending no wan toto no emu ho a wo frɛ no and wo de aniwo send sa 400 Ghana no okay but before Paul be send sa 400 Ghana no na sika sen na o send de ba anyi sen no mo dro na sam na madam fo kan ye no nti no or send 100 cedis. Sabre na wonye mo no. 100 cedis asa. 3 or send it 3 times asa. Or send wonye mo no there was send 100 cedis 3 times. Asa. Okay. That's 300. Na wo ya besi bra was Sunday 400. That's this year 4th February no. No send this kabiem. Pacho debi. Marco senior mabiase say o tumi frɛ no afibia na wa chance na o di ne ho fɛ na wa bisa no na wo wo ho na akora no wo ho na wo wasa besesa ni di oba akora no wo kra de sister na ha dwene ayi Akos ka che ne say eture bia ya na opeso oboni dua so bibi ne wajai wo se nya bibi nti odontia woda so dom ntumi momi dua no na ne din kro de friend no kra na etan akwa my house girl da bia wo ba no obekeka dia wo pɛ na wo de akyere no wo ba no obekeka dia wo pɛ na wo de akyere no na wo sei pa no eti wo pɛ sɛ wo bɛn wo sere ama wo anansa wo pese woni wudi nkomo ana wo pese wo bondua na wo ana wo pese odidi watam wo ka se wo mu ade ma no de ono mo a ni yedidi watam na enti na minsa ni sika no enti mi gidi se ya na wo be na ni mu asomati ya na wo pese wo ka bibi kire no nanka wo hu se oyo baafo na wo de agina so onyemo no a wo send 100 cedis miensa 300 no eno ano no akora na nya 6 years kopim this year 4 February bronya nimu 2022 bronya nimu eno wo ka chen so onto bronya tade enfama akoda no osiyo mato me ko send me de ko mabas ne de abrao afi akire wo frɛ no asmeka no kra chwe man to hwe eni se afi wo ye bibi eni 400 no enti na che say 6 years ni nyina sika 700 cedis ya wo akura ni nyina 2023 4th no ni sika 700 pɛ wanyemo no obre ne 300 and wo ye no this year obre no 400 na se we say no we are we say di ne ho fe we se enye ha Marco enye ha na o se wo tie na wo de asemi baba beto wani mu a na se we oboni dua ese se wo boni dua na se sister bi ka wo se na wo ye mi se ya na mi bo dua ma wu a eno de me hu se papa bia ni ho enye no ko hospital ye bi sense okunu wa ya wo se wo wu
na se we a obehunu nse papa bia ni ho na wo beba be frɛ no na wo bedi ne ho frɛ wo sei de ene se wo bekun na se mia me hu se go to su sharp no mema no adon so do etimode ni boys ni wu ama no bomudua hypocrisy yeah hypocrites when a tifia say o tie ma me ya enka eyo no na de hye ne sister yi na ba ma na wo say ya nko beka sister no betena radio so omo no sama ana se ni kunu frɛ na nko ntonyom na ko wonye gene tata wọ́n ká di ṣe na kọ̀ bẹ́ẹ̀ ká. Arẹ̀họ. but hypocrisy ni yà twẹ́mu ti. yẹ bá tẹ̀lé wọn náà o bẹ sẹ́yìn emu adìẹ ẹ̀ẹ́dọ̀tẹ̀m wúyẹ̀ dẹ́. wọ́n náà kà ní brẹ̀ àbúrò ní sẹ́ ọ̀dà họ náà wọ́n ti yà ní dùyà náà ní ti yà ọ̀nkà o láti sẹ́ ọ̀dẹ̀ òbí bá ẹ fọ́ sáà yẹ. ẹ yà wúwo mu. mẹsì wíyà sẹ sẹ wọ́n ma mẹsì wọ́n dwuma sẹ́yìn na adechina mu nya de mbedi ona hu sesa ahotse shakra mu kasa obeti ase shakra ketwa wo yare o otumi ka che ona na ba se me se we de men ka che ma na wo ka ote like serious papa te ho papa te ho sebio okoto ni tuo ekrum abo an ote ba bi na odwe e die na kra ni hu ye fa o ma me hu enti wo kasa che wona na wo hu so o ma me bro ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọdé bí a sẹ́ ká ọ̀pọ̀ tí ní ayé bìbí náà nso. na eduane emu na hɔ yi ɛna hɔ na ɔsi hyɛ eduane a wɔbɛdie wɔtɔ a na watete kakra ama ne ba ne mmea wɔni bi ti ma akora no wɔde aduane ne nyina ma na di na akora ne di na bi ka ɔno wadi na sɛ sika ni hɔ sika ni hɔ so ata na ɔtɔn no sika ni hɔ wanum bi agu so wode obi ba fa ya nyanya die se mu uya o sika Ghana ya bo ani abra usu ai me di say do asuma ni matam ai me di say do asuma mo medua na se ta wo buri dua ku no ate na se ta wo buri dua ku so we dey this year when Medina Tembi nti dia obeka ne say wo ye say dey mokafa oni so nti otimi di matem say ya menya kunu manya kunu kura menya ba akwa mempe kunu bio mo type nko na ba ma blabo nti me fa ba ma me ko 6 years ni me fa ba mo type nko woni no eja ye no 6 years o mo type nko na eba nti wo fa ba na type nko na eba nti se de mo kwanya piti meni ye ma bia meni ye nti wo wo bi aka ho bacho debi na meni yo mo kwana e bi kura meni bi na bo mo na eba omo asabi omo se po ekwa na eba omo kwa sankwasi afo se me mfa biem because mo kwa komani na ade na o ya sa when you will be ogboni voice message say na be ya o ka na na what's one onu na ye na adwuma o dia friend no but wo ewo mu anu afriend na wa di ne ho fel wa bagro no ho na wo na 1 year chi wa sa friend no abedi ne ho fel 1 year chi no afriend no abedi ne ho fel what is this na we ka say ya ka ade na we ya sa na but ma ye be sra branch no producer wa so on be so be fa on fa wa hu wo fa na on fa adum on peke fani ya fa ntum na ya ebia wo fani ya dituma ne die ni ya pode yan edi a wo so ye Paula Kuruku Paula Kuruku o ye die ni o ye fa what me sisi akura make say wo ma me kromba ko 3 wa ye den kromba ko 3 ena me gina sisi e no me hu ba bia ofri ba abrem sisi e no wo Akoma FM 87. The number you called has not answered. Please call later. Akurugu pa akurugu she mako ewiase de wo bedua na no na wo betwa akurugu wo sei eba no se wo ye oba de a aka onfa nkonfa ye ni nya panyini oni nya ba bia aka ne ho na wo ye ba ma ne de se di tie bia wo beba beje adenti eba no bi kwa shoda ka se wo de okwa kwotena ma me ho na wo nyini kura oba ba hwehwe me papa
onyini kura o ba behwe me papa enti mama hweba na enye hwe na ba ne de o mu nyinyi ene nkola na ba no ko hwehwe papa ene nkola na mo ba no no boy yes enye hwe yenya ne yawo ye ti ye obi ni wa de a ya enya ne ya obi ni wa ne papa ne maame ahwe na de dem kasa ye fo nyame adom ye na preaching so ama nkola bebrebe a o ma ye better eti o maame no papa no ye na ye preaching afutuo ama saafo ni na o mo nya akoma pa anya sama nkedi be kunkum papa no papa eti se ye be so sa na nya ade ne ne asase ye makwa ma na to aso woni e pa akurugu na da so no ehin fa no ye adwuma no escort security no ye adwuma akurugu me ya say ye fa akurugu mo waye akurugu na da so no akurugu yes akurugu o na da so no ma postu na kotu ya na ni sai so do butu ayi etini akurugu mai say akurugu pek o mutu an kwa na say what's it from source and my sister ya so mo ya nsa so wa yere say na wa yere obi asoma mo owo na ma owo yere security wa ketua ye say ya mo so me wo be chema mankura no wo bi abi me say this time Ghana ya hu say ho ya mo ya pa cho ya e don so ye pa cho ni e don so ye be gina nya fa ye say be da ye be kan no kuro ya tire mo say ya wa be tie fa wa won tie so no e ye wonu nya nkopon asem na say asema e ba ha nyina pastor Joe say nyini asema e ba ha nyina anyini abobrewa e na ba ha asema e ba ha nyina 7 years 6 years 10 years 13 years adai abaha enti asem bi e ba ha bia nya agoro so e na e ba ha enti ye ntwe ma akurugu fo obi baba ene wo aka cheze messa ne muskawa no wagoro no ho awia this next year once this can afrensa so anwa ade e down na yo ana ashiwa ba witrim utri fo obi ba so onko emotional trauma say mo enti se wonua ba ne ye ena wo po obi aba ba fa no ena nka wonua ba ifrawo e make sa report ya na o me ya o kan ya kire wo Paula mba to ka ba de e ka ba so no ko po se ni ba kro no ana ka ni pa na ba fa de akwa ba enti Paul yere se wonnim se Paul wa wo ba bi wo ba bi a won hwe no ampa cho ye ka cho se wo kunu no wa wo ba bi wo ba bi onko no ko hwe no no obi asoma na to pabuo onim na katua ampa show me ba ye me de kan menim no so wo ka bibia otimi de ne ho kote nti me de kan ko hwehwe ba bi a owo no da so wo ho a nti me ko ye no dia me hu a se onu ne yire kura ja ye na third born no wo onuru 2 years nti na ye mpena e na onu no hwehwe hobby e na rent dan ne ma no oba no rent dan ne oba no oba no ho ye no bedidi ne ho so ho no oba no ho mode ho na ye adwuma ben pasha na meton me ma me ante ne duane no to aduane so no ta be to bigi no me to bigi no be to ebi okra no ate ache wo fo no mo de che papa nyame no me pasha na mta sisi no pa ono mo no afa later na yeko na wo jine sika me chipa na later mo de sesa wo de besisi ni kakra wo ne ye fire wo ne ye fire na wo te che mta sisi no po no fo ni de me po akurugu ene wa pa wa da so Kenya sa brain patron Kenya sa oda so Kenya sa fo baby apola akurugu shebia ene baby oye juma no da so ye juma ma wo mo dia security no oni ne mena ode mena mama ne mba no me ne omo kasa nti na nkola na me hyeda edate kitwa bi wo ho nti ono no kan no kra champanyfo no nti o asa the phone to audio recording bi nti of redwuma ba obe play ahwe nti chire na mhu se me bi ta akoso na me media ho na me pa na cho se me nkura hu nkura na onfa ba bi nchire me nti wa na ode number ma omo a nti mpa cho onfa mbo ne cheme se me ne nkwala ne kasa sa ho da mpa na cho adwuma we enum no me gindi se wa jai oda so ho wajai nti akwa no chire me adwuma no ba bia wo no ba me na me kitwa no achire ba bia adwuma no kitwa no o chire ba bia o papa eye adwuma no enti wa free ba bia wo no me pa cho se wonimu no a ya adwuma mu a brim side ho ba bia onua TV adam ho o se krom bia
sɛ wonni no a bɔmmɔden ama yɛ so nte yɛfrɛ no ɔmfa yɛni nkɔmmɔ maka sɛ ha deɛ ɛyɛ bɔkɔɔ ne yɛakyerɛw deɛ sɛ sɛ woyɛ abɛboa wo ba sɛ woyɛ wadwene sɛ wobɛmeyɛ gu nsɛm deɛ a ɛneɛ na waso bɛyɛ hye nti paul akurugu baabi a ɔwɔ biara no obi a ɔnim ne biara no bɔmmɔden no to ne nkra sɛ akoma mu nsɛm akoma fm yɛatena ase a yɛbɛsɛ ne no twetwe nkɔmmɔ a ɛnyɛ okum anaa owuo ɔmmra na nkwan a wɔde abaya yɛafa so a ɔretɛn sɛ ɔboa ebi a abusuafo wadi deɛ ɔka bia ɔboa ne kyerɛkyerɛ yɛ mu ɔboa no sɛ yɛmpa nso a kyɛw fa na wapa kyɛw yɛ bia yɛne natena ase na nsiesie bi ɛsɛ sɛ yɛyɛ bia no ne yɛayɛ na wɔ akurugu anya wɔtie ne sɛ yɛyɛ nsa nya so omu wuni ahotɔ wɔ asase akurugu kò sí sẹ ọba mi yàtọ̀ ase esi nkonnwa esi ase mu no o ní asomdue dàbí di bọ̀mọ́den sẹ ọba ma yẹ ni wàtọ̀ ase na wọ́n yẹ asomdue ẹni na ẹ bẹ bọ̀ wá. gami ẹsọ papa ebi kura náà ọ̀nù aso ọ̀hẹ́ ne ho ọmọ yẹ ẹ̀hẹ́ eti wúni ẹ̀fẹ́ yẹ no Isaac kàchẹ́ ni sẹ́ ká ọ̀hún wàpá wàdà so nkọ́mṣẹ́ no abẹ́mu yẹn na wúgyina hɔ no sɔfo panyin paa frɛ ayi wɔn mo asɔre ne nyinaa panyin frɛ wɔsi maame nom wɛdi emisirɛ mu adwobrɛwo yɛbɛyɛ biribi asesi a ntɛntɛm so sesi a yɛsɛ papa ne yɛ ntɛm te sa bia ɛne sese yɛne mu ana bɛsom nsɛmtwerɛfoɔ sɛ obi aba asɔre ɛti yɛyi nipa baako yɛ repɔta bi na de bia wɔte asɔre dɛm mese ki yɛbɛ record de bia saa de abɛto so de bia yɛde bɛto so a quotation mu yɛ preachie na ɛbɛda so nti no papa waka de a de yɛhwehwɛ ayɛ asomdwie nti ɛne ɛwodo ho abɛgyim de a ɛne ɛboa ɛne biribi akɔtɔ te basa yɛne mu ni asɛm na wɔsi yo nti no ɛno yɛ ɛno adeɛ no ɛna nyame adom asɔfo mpanimfo aba abɛsom asɔfo panyin yɛda wase paa sɛ wabɛsom na deɛ na ɔsɔfo ketewa keka ne deɛ na n'ani so taa ɔno deɛ sɛ no n'ani so taa obi a wodi fɔn so wopɛ sɛ ɔkyerɛ mu a wɔse mame ready message wei wɔse ma nti sɛ sɛ deɛ wowo paa ne sɛ ɔmra no ɔmɛhwɛ ne ba ada na ɔba baako wɔmfa no te sɛ deɛ wawuo te sɛ deɛ wokae awuo no ampa ɔbɛyɛ obi a nipa gyangan ɔyɛ n'adwene sɛ akora no bɛba abɛhwehwɛ no ɔno no da gata mu kora no bɛfa no no wɔhohoro no ɛnam sɛ nke yɛbɛma ɔba no ba me apoluti akora no adwene saa akɔpem nso ɔbɛnyini wɔhu no ɔpapa anim bɛyɛ sɛ masquerade ama no kebe onim tia ɔnhwɛ akora no nyina ɔnyini a ɛna wo nsɛm ɔmo deɛ no deɛ ha na yɛ meya ne sɛ ɔmo die gyadeɛ nti wɔyɛ dan koraa wobɔ sɛ ɛnyɛ hwee wo papa wo ma ɔmo koraa mɛma no koraa sɛ koraa ɔmo nsɛ twa ntoro ɔmo mɛsi bia yɛ wo maame na wɔni suban ɔtamo dwane yɛ ɛna nam hunu wɔ nti ɛyɛ saa no a mesi sɛ mɛma no bebrafo ɔmo wadwene ɔmo ahwɛ nkɔlaa no a na ɔmo so ahyɛ da akyekyere ansɛm emu ɛdɛ ne de ato nkɔlaa no tirim eti ɔmra bɛhwɛ no maako wɔmmra akurugu mmra wɔne na wɔyɛ maako deɛ mɛka ne sɛ house girl adwuma deɛ yɛtua yɛaka so yɛ house girl me yakoa so a yɛtua meka nti deɛ mɛka ne sɛ 2000 a mebra kaeɛ no ɛsɛ ɔtua ka 2000 ntimi nhwɛ ɔba ama ne wo mea na metotɔ mo ho nneɛma ɛyɛ bibiaa na mede yɛ adwuma memfa nda ɛna mede wo akora no so wa na ahwɛ no wɔne wo bra yes nti akoa adwuma no deɛ 2000 na ɛsɛ ɔtua sɛ mebɛma no mmerɛ kakraa bi memfa force bia ɛnto no so sɛ ɛnyɛ me nkoamba na ɔkura medwe nkwala no ho odwene wɔn ne ma na wɔne ba foforo awo no oyɛ bɛɛma ne bɔne a odwe nkwala no ebia ɔmo nyi no ɔmo ba bɛyɛ busua o maame no ɔte sei na mempɛ ne saa hwɛ nti na mempɛ ne saa nti mɛyɛ ne sɛ ɔnhwɛ 2000 ɔtua 2000 no wia me deɛ me ma na ɛboɔ kase yɛmfa ne sɛ pampers atam kora na yɛ 80% kora na metɔ packet ɛde bɔ me ba nti ɛde bia 10 siri na 6 years wakan ade amam sɛ yɛ ɔde mbɛma ne mfie dodoɔ na ɔde bɛtua ka te sɛ loan na yɛkɔ gyegyea na yɛtua ne kakra ɔbɛtua we ba mede bɛkyɛ ne saa deɛ ntimi nyɛ adwuma akoa deɛ yɛtua ne ka wɔfɛ ne house girl kyɛ sɛ wɔfɛ ne house girl sɛ wɔnhwɛ ne ba ma no na bosome sɛ na wode tua house girl wodi tua ne ka bosome sɛ na wode tua wakoa ne ka akoa bɛɛma frɛ wɔ ba sa akoa wɔ ba wɔda ne so ne nadagye wo feelings ɛn ama akora bɛ mo frɛ na akoa ɛno koraa deɛ yɛ na ma ne ha wo yɛ akoa yɛ nyina yɛte yɛ akoa
ya nya akwa nke ya metena ha nke ya nsori anopa nyale mma na ku ya kwa ma media general enti o ka so ya akwa ya tua wo ka ya so ya tua ya ka enti on tua na ko enti o metua wo ka enti eno de ma na ya di pa ma media general mo so me so media general tua ya ka enye ni so ba ne ya akwa tua ne ka enye ni you don't hold your quanasa. You don't hold and you be pa. Na aquano one ya better ye mine. One aqua wa hem na abefa yare. Yare nkwa bebre. Yare nkwa. Esi nkwa. Adoguru wo mu hu apiepie. Wo mu ni padua mu nyina. Sese wo mu de kosa. Wo mu de spread sa. Enti one aqua enye yie. Eti ya aqua no. Ye wadwuma. Wo sori akopra. Ko ye wadwuma. Ko ye wadwuma suwa. Wo ye hard working woman. Suwa. And I dia hwa wo ba no a ensuo aduane no a pa wo pa me ye bi ko so na ye na wo mu na nyame de bia na ye ma me no mba obi so dia nkomachi na ya soa sebia nya ado awia bo on fa no kwete nhira ha mu no fa ni nsem hu no saa na obenya is on fa nsense ni mu ho ma no ne ba bua no bia me hwe omodjuma mo number bi ono de frame no na me de amamo echi pema ye nyame enhia wo papa nti be pa chawo safa akurugu enfoni ni to so one last time o mame akurugu na da so no akurugu ne ho no akurugu ono da so no ne hwene fefefe akurugu ya side na to last na ni so ye san na no so kan nsamfo na no e kan nsamfo mo hwe se de ye sa akurugu obi a wonim akurugu na busuafo ne nanfonom mo amone ne tempotamo ba bia wo ye adwuma sesei area what me pacho mo ma yensanka akurugu wonie madawroma na nsem hunu no wodie no ene wo bi nhwe obi ba dabi adia ya no adia ya no ana wo ba so yeyi a wonfa mehwe obi ode hwe wo ankasa wo ma wo ba yeyi a ode hwe papa bi wa hwe ne ba ne ye nurse ni o se ya fa be ne na madwuma mu keke fa wo nurse atade ne ba ne na madwuma mu keke me so me ba ye nurse o wi a hwan na ebeje fans no ye ne ebeje ye ni abiri ye hu nyina ye se ye mpa kromfuo enti na ye ni abiri ye hu kakra ya di two house wan hwe ya ubeja na agu ya bre nyina na go bag kakra kutani abahumi ya de ko enu ti na ya na ya ni abre wa ha no samu we won tomato pa mo hwe mo ma mo hwe mo ma ko yan kwa yo de free atopabu mo ba ne mba aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a na wasogu so a wutie no nti akọ don't worry said ye tie bia no ye be rewra mu ntokro no ntwono ne mantwo bia mu ba bia wo hye bia no ye be yina pie ye woso ye ne de e woso ye sanso no na de akra ne ba wiase why Akoma damas bebe so na ye futuo no so koso na fa odi emubodua by heart odi ya no odi jai ma wo mo na boni bia wo be bia no at the end of the day fa no kanya asesem na me bunto me eno nti na me free aka bai me nye hwe akra to no free me ba Sunday no wada abepimo na ya wada nti me sra kwan 1 week be okay nti on fa na me hu de obeka nyame ensure ye guso aye be me damas so okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a ene waso eguso a wutie no onyame adom waye bi evangelist na je waba wona wo call ye nti bra ne be kirekire ye mu yiye waye bi nyame aye bi na bibi na mfama ye na tusemu ya ka cho say ye ti we nyame aye ye nyame aye ye onyame aye bio mesi onyame aye bi ye beyina ye abrenyina mesi onyame aye bio waye bi ewrade aye bi waye bi ewrade aye bi ye beyina ye
Abrenyina. Mako. Evangelist. Yami ayebi. Wa yebi. Eradi ayebi. Wa yebi. Just you aba Akosua Francis. Akosua Nyako. Akosua Nyako. Hospital what dem ko Akosua Nyako say nya no no de ko. Ya wa brofudi one ID card. Let's no hu ni pa ko na me say mi hu na me hu. Na o kire me say me ensa na edum free theater abanti. Le rampa me hu no me die mi hu no. Ai. Na wada chese na afina no free theater abanti. Ma ha no pi. Ade cha no papa be no so na me say free na me koe ne wadware bibia wie na me ko no kwan mu na me frɛ no ti me frɛ no pick ye no kasa me say wow na me say fato so na me ba ne speed bia me ko no kwan so no se prosi for che mi aganya papa e ko Erade adom no da o mako che se de wo si danya me ase na ko yesu na me say onya memre pa beba enti mako Erade adom de Erade na mo so ne etiefo ne ahwefo eyama yenua yi ne ni kunu Erade adom wa your operation no successful. Wow. Kama. Na me ko in fact Pramso nurse for nso omo mo special ward o. Ma ko so damase. Ese Pramso omo mo special ward. Nurses no doctors no. Nyame shiramo. Just about ko de we on receive. Fama. Oh, yeah, wo mo de ye. Mission hospitals in there. Mission hospitals. Kasa from no baka de we on enya ba bia ye nitua ye ti sira semkrado he fun suru omiemia o kasa do wazo o kasa do nyame islamo pramso nurses special ward wo nyame adum chese wo ma hwe nipa guo na wo mo bio da obi ani ji na yenu abai de no kwese na ni agima me ti pramso odamase nyame islamo oda etiefo ne ahwefo se Erade yi na free sa nso we kase yi mu enne wo be kanipa ho na ho odin aba na for nso atimi asibrane so yo ba wa ye adwuma de ahwe ne ma ene ne kunu ndima ko na wo so aye ne a se de esikodi adwuma no eno no nyame ensa enti we eye yenua ba ko so nya ya wani ne kunu Francis ba afoforo no ya solicit for funds in fact na easy na easy because no mo ye nipa wa nipa mienu and miensa na yade na so okunu ene wo yere na ba pani eka ho ansa wo mo aka na je se okunu mu ayede ye tiefo ko so aye su kire mo no mo ko so aboa ye eguso eboa ye na ya omo yetu no obi ade ye operation yes na esanse oba no ewa ahoden a ono na betumi akeka no wo se oba ne ho no ansa na ya ba won mo maka eso nti oba no operation no ene ye ne se be ye no nkane na no benada se de esika ye ne pepe ye ne kama mo betumi the pictures na gusu amame okay enti ba Akoma bra Facebook na be Facebook bra YouTube na be TikTok me pa TikTok fo no mo so ayade o so support papa ti fa be che won no mo so hunu de ya ba ko so nya akobra ye operation no na ye wie ya papa ko ho no sei na etie nti nyame adom yenua ba no yatumi aye no operation no nti wono na da ho no ono na sei was sorry a oti hospital kama yes ne kama plaster no and the fam ni komo no nyame adom o ma ye bibia ma no aye successful aye kama ye can say agi say enya banko ade Akoma mu Nsem Maa FM media general come on Ghana had here chese Ghana Real Madrid usaya ho eyin fa na ebi o wa no no we Real Madrid pa we dey cap dey eja akwa ni but ahadie ye hwesa de kro no a we dey ya ba ya nisuo na ho bete wa ha ama ni pa nyina hunu nisuo no e wo se ye pepa enye gine ko na wa ko se be siu se be ye na de esa ya na ye me fe ne se
wuwie we nyina akra wuwie yi o wo se de ba ye na de amanfo de ba wa chire no na so koye adwuma papa san na jide koye adwuma aya na san adwuma na tie anya ba bia no ye nsa na se bo o se je ko oba ya o se je ko wa to bo de ba nya na sempra je no ko hu si a chire no ba fia ha die ye se boa no ye sa de abro ji na nipa ni bo di si emfa wona ya bodi si emfa ma we ye yo etiefo ye wie yi ahwefo ye wie ye nya me ya adomo a ono sa ba de da ho no ọsẹ bẹji akọyẹ juma yẹ buwalo yẹ nkuwa asaja akọyẹ juma yẹ operation wie yẹ mẹ ẹnu da nkyɛn ọsan ne ho tɔnu a yaka wọkyẹ ni epia na adi ama no ọsan akọyẹ juma nkọla no abusua no wọ́n ní yadìẹ na báyẹ wọ́n kàsí ẹ̀ ma na adwuma yẹ but the ho tɔ no ọ̀sọ̀ yẹ adwuma wọ́n ní ho sika nyinaa hwɛ yadìẹ na anyẹ yẹ ansa na ọba etina kyɛ sɛ they have nothing virtually omu ni hwɛ nothing bibia ni hɔ eti wahwɛ na wie ɔmo nkɔ didiɛ ɔnkɔ yɛ eti di aka wɔ akyire no ɔsɔ ɔboaboa ne nyinaa no ɔmo de ma no ma wɔn sɛ ɛno na Yesu kan o James ɔsɛ sɛ wokɔhwɛ wo nua so ɔyare na wokɔ na hwɛ ne din wo nya wo hye o nyame mo a ne sa ɔyare na wan tu botom amma no ye hia no a wan kɔ hokora na fa so ba na wo so ɛno na akoma mu nsɛm ye yɔ no ye wia wo ye hu de nti ade na kɔ fast ade ba ye tu na se afio ansana o hu atɔ na obey obi kra frɛ ye wo se onim omo hu bibia omo ton hu bibia bibia omo wo taxi omo ton ye aja say omo ton bibia nothing to say dia papa bibia ni ho ka no hwi ni ho bie aka kofie ko enti kofie ko enti sesi na wo hwehwehwehwe sesi ya wo ti ho yi na nyame adom moboa ye yi we nyina firi won sesi kompo ye firi won aka de be biem aka de ono susu de begina ho ayese wo ba na kakra mensaka na ye wo ba ne ye say kakra somko ni yekoye we wi ade aka no wokoye de enka no nko ampo ewie oba ne de no be ma no so wo ono so guso Oguso Francis so eguso treatment oh na brother so ada Francis ka ye was ma se nyame adom na se me ho tomi ye nyina ye bebo mama na ya beda nyame oso obeye sofo mpo no ka na wo be wa ko pimi de se wonu wo so obeye sofo ele inside wa so mu enti che se wa mfa ho amawrade no wa nyina because say you know dear nyamede mu akodru no mo ba ye ne se de na esitie no say na nkola ne nyina atifie o omo ya yare da ho ana omo akaso gufie e say omo mienu nyina yare efie wura shekaba na abusa hwesu ni atade ma me ne papa na ebe ya ma mo mako school omo na da fie omo na egu hoyi koko wura no kwa ono shekaba na abusa zira hwesu ni atade no shata na se wo be hu oba ya de kaba ni show obi anti me busa se foro akaba ansana o maro so ahwe o mata wo se wiase ye wonya nkofo bi a nyame yi wo si wo se wo mumwa manipa ni wo nsuo pepa and any akoma mu nsem ahade ye se wa ma oba kwana se urade makwaya de wo hwehwe no nsaba beka nti once again pramso hospital doctors and nurses nyame shiramu monko so a monji akrankwa na erade nso beye mu yi ye tie fo so nyame shiramu de mo ye fe nyame shiramu ye mo ye fe o na bi frɛ na bi di empire do de empire de yem so asese no keke wanya bi amma erade shiramu Facebook ni YouTube se wo ko ha wo bi se omo ya dance de bebe adansi de ma ko ye kase ye bo a yentumi mo ni nyina wie edonso a efisa akoma na o mo de ta achire na o mo ba beye no na ade ne so sika no so ye de ye no esese maka mesese wo be ya adoye we ya eye automatic ubenya adansi die esese adansi die ba ye operation no wie ya osre no o de nyame ase
ɔde nyame ase ama hwan ɔde nyame ase ama ɔmo wa boa no ne bencheye wo na woman ne wo no wo sere no yes anasa wo nipa ne se sere nso mpawa no Dabi na wo quotation na wo quote ye no nhira ni nipa mo Yakopon so obehwo de hiadem so ti de hiadem so awrade mra momoa na oma mo sere mpie se de mama akosua ni kunu sere wa ahwe Oba kama obese besina obabro so me ho ba ye fe na life our just people who na yewu no onyamia ye bi akosua nti ni kunu eye Francis ni kunu Francis so yegusu ampacho fa ni kunu no to so mame ni kunu Francis so yegusu ada ono so ye ne ho adwuma ono so ye hwe no enti no dani dura ubehunu ni nyankrompo aye ma okunu ene wa yire ekuanye ayansam ne wiase ba kure ni full of certain life wiase no shada mu shada nya da saa o emu shada nya da saa unnim de ochina ebe ye David adepo bi chen pa na o te se de wo tie no a anu kwa ya sida don't expect anything anu kwa ya sida na adano de na asam no kra ye mareho ne se o se me feriadi o me feriadi me nkasa yarienti papa yarienti o se de tebia se o bie enti de na se de no si kasa anu ti na ma ade no hye no ho che ofere eduru se ya na ayedin na ayemu abrabon du bepi be ma adane akola wadane last baby ye bo ne pampers anu edin ye bo ba pampers ni abebo won so pampers ukunu pampers be ma wa wunsi na juma osman ma ekodi ye so aso aba nyame enshamo ye be buso ani no so mo nyina ho beto mo ne dia seda nyame enshira obibia nyame enshira obibia nyame enshira obibia 0599 305202 0599 305202 0245 301462 0245 301462 Obapama mommy ama yenkwe ye ko edwa so na ye ko je ahonka heat patch na ye de etoyawo ase bomoden se wonsa beka bie wodie no ye waya se na ye na tayo ya ebra wo so me asote ya pa e wonsa bonum ana se adwuma wo ye ntabra bia na hotutu okwan chi waposo na ye wo ya wei ye plaster wonwaso ya wo ede aba adwama so de obeya ne so obewai na ne atare ba bia ya wo no wote no eno akasa ba ye ho adwuma na msa niema wo mo de frafra ye na wo mo ede ye ne kakadro wom afei cinnamon special herbs any oils ahodo bebre na so ewom eno tia bomode ma wonsa enka bi na miaye didi so nyina da wode wani chema wonsa ebeka bi mo amwokofodua no yenko newtafo afei ka Royal Pharmacy GB Life Pharmacy Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Ultafo afei Wofa Kisi Pharmacy Enkranso aye Pharma George Pharmacy Palace Pharmacy Jukad Pharmacy Tribe of Judah Herbal Center so anatakrade eye Ebuakwa Pharmacy AMS Kabare Pharmacy ni emiamia hodo bebre wase betu ya wase amwade ho enoti ya frem 0599 991149 0599991149 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown one more at the more from soya beans and so ashemu ma fe wheat and so ewo more enoti ya kama papa etu ane da so de agyan kwa daddy kan fo panifo so jetum enotu tobi esifie se ya no pan wo kan breakfast ya so abusua ne nyina so ema obi adede me se ya esa nyamu ahoden meat aduasa na ye ready eno ansa wo de sugar no ene milk no brodo no na de abo no ano pan obi abedi bi na yetumi akoyenwuma so eno tipoku trading na dum pampa so edum PZK wo ebu akwa offenso atonsu ena fei tano so emia ye didi so nyina da obenya bi atom 0246697358 0546921728
na grofa mojadro so ebe mo nyine kama eno nte wo a wono mo ato na nse wuntimi ni die bu okra wanyade na so wiase mo asetena mo dadwene ne nsensem nti he na no mo ato aduane no wanoa eno watata so na hye fridge no mo saa so ntimi ni bi fanya na wo fanya hyase ekra de yade bone bi susu a ene ebomode ma sanka grofa mojadro enam se wedie enuane no hodo bebre no ahye mo ma obedidi no ogba wedie ne makama won ma hyada yo se ensiesie wo body no wedie no na enyine kama wo so akọ na so na dwa wuntimi na wotna se bese meet aduasa pe na ona se peja no eye grofa mojadro infections ahodo bebre no aso na so no bia eboa esia no eye edema wa ya de afei na wotiesie 0244596532 0244596532 Rocker Clinic Limited ewo Kumase Alaba Abuabu Station Siko House wana no edia nimhwe wana na de pakum capsules eba ye enkwakora ne se wo musu ni onam se wo nyina ye mrantie ya wono me mayo no ejeja wo na so afei ema no so yusu Janicure 442 no candida no ana afei so kura no infections ahodo ni nyina eto ase e de amama asekeka ene afijikromo ya nyina Janicure 442 aka hwasem e de ama ye nuanom ema afei ven capsules eso eye de ma wo honam etadwa wo mefagin capsules eso ye dra wo mo de abeka ho eboa ema moja no edi afurusane ye ewo wonipaduam saa so ana wo ya na wo namu apeja na namu adududu nipaduam adududu no medfagin capsules ye body mrane sa bre wane akokora be ko jogging eno ne wasa bre bia wo no mo wa ye kwani anase dwadini wo ye fitani wadwuma den na ya wo eba wonipaduam no ma wonsanka medfagin capsules 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ese ya for typhoid fever ne bra no twase malaria de small job kura e won makache ulcer yam kuro ye de hepatitis A B C and D hypertension diabetes stroke ya de afefa brodo ba bia be kwa ye de bibidro betwase asekan enka wo ye fra ho Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ene mumra ye any prostrate nsensem nyina da doctor ba ne wadro papa wadi twase e de ma wo ye ba nkwa ye abomoden akona exclusive vaginal steaming won munyo bi enfama kuma say Oshim School Junction Oshim Amam from Barakese kwano so enkran New Achimota Petroleum Bungalow one Family Life International School edi enhwem 0543320030 0244126123 Currency Ventures Endupano mekwaso akamfo edi achose Zahara mixture no ya maunsa enkebe na entreat malaria fever typhoid fever and diabetes ni entwase enfamao afa pressure sensem nyina no edro no eye hindi herbal mixture afa nso no so ana Zahara G capsules ana fei Zahara man capsules nyina so ewo edwama so na Zahara mixture ani Zahara G no ba ko ye topa ye ba ko ye hwe ye kabom na ya nonom ema ne mema discharge basa ensuo bi ne nkambia ya na efiri ahimfi ho ba ba ma bi ogu nsuo se ya bonsada ensuo basa bi ne frechire eba ensawansawa egu ba no anasa obema ne ho eno so ya maunsanka Zahara mixture ene Zahara G capsules no kabom ne no no pa ne anwumre na emontu eya obi ase emfama na se kekae no ento ase emfama fewo ye bema na mema ye ebedi mo no atime agina wona so edro no eye Zahara man capsules hindi hema mixture no so medical ka ho asem ede achose malaria fever ne kekae nyina no ebetu ase ede amawo 0246348334 0248569335 na eno akire no so ya hya no shrine say Richmond Herbal Center wo na de akuafo nko ne samna ba adwama so eboa pa mani padua no say wo de no honam no tate iya wa akuafo nko afeso kura rede na nsane mane ba bi to rede na ni hyeda nya smutuma wa ba ma de fa nko ne sra nam say ebe clean rede no esa ya cleanser ma rede eye kama pa etuti pa yi ase sasabro ne ade nyina so akuafo nko betu ase ede ama na ne samna no eye rede no ane adwuma wa wudwade wi a na wo ho kawo afei wo ye ba fibroid ha wo so ekriafo samna na dwuma ne de dofso papa mema ne yusubra won ekosinanim ema bibia koyi e wo mpasom 0249186845 0546840846 ofre per Richmond Herbal Center won man kasa ebeje wo so na Bell Park ese wo mo edi product ahodo no ebi abadwama so Bell Park eka Bella kwa wo mo nyuma pa no ehom na bomode ahya no so se Bell Park paper tissue we adamu kokura ewo mountain so a tiro eka ho moto kama wose eye soft but not weak eye strong but not hard enye de mrosom ena enye better so mroso bibia eye perfect kama eno tie emphasis washroom hoy na aka
ase enyu so bi na afia ho no so ba won nya bi enyu so na sanso na Bell Park kitchen towels eno an ye de se kitchen ho ye de pepa so ho ye nuane ne wi anwane ngono na de apepa na we no esada so enam so betimi de nunsuo ma sa chimo na wa sa yusu bi afei packet tissues ne so e ho no ma mema ne manyi na da ye timi yusu ho sa ne handkerchief na twam eno to nya bi sa no a eda opes me da botom wonam krompe no yi e de apepa wonim 0551144400 0551144400 Health Alert Clinic ed organic any herbal product akabom ya wo mo editu yade ase afra se nko ana wo no je abasobode se ahwe ya wo mo timi tu outside mkro yade ase kwa emabiem eno ti wo obi ana se wo ye obi a wo outside yade a wo de chinchira wo nyanya no adura bo mo de so be ko Health Alert Clinic na se ho eye outside yade ne last stop yade a wo do bebre na so wo etu ase wo de se sisi yade wa poso afichi kura no obi wa ne de na atwa na anu kwa na mte se wo baby party wo no wo ntwa na eso abosumi sia wan kwa afichire da mesura wo yade eno te bamode akona Health Alert won ehwe kama wodi an cholesterol anasa typhoid wodi an so bia na prostate nsem ene ha wo de ya na woti se ne nemu etadwa no wedi no etahye no no Health Alert ese brana herba no organic product no won kamom efatu yade ase madina ka so apokua se ashama ene takrade 0242518893 0242518865 Sankofa natural spices yes didi ye enam se bibia eye natural eye jollof stew enkwan be na wo ye akokon kwan anasa ponchen kwan enkwan bia wo ye bia no spices na odi begumo no eye Sankofa natural spices we anya spices no a wo mo de niam afrafra wo didi pe na wo kidney no eye asai ne da bi we de wo mai mo esuru wisa efom wisa ketenkete garlic no ene prekese na won dia ye eno ti sa wo de ye aduane pa na aduane sija so atim sampa aduane ne ye aduane eno te ya bomodien na fa ye aduane wo fie pa mo so mo ye aduane to no spices no hwe hu no sa wo de Sankofa natural spices ebeyo wo be didi ye ma customers adidi ye na wo mo so asanye mo ahoden 0555-603-143 0555-603-143 New World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo esi wo be siesie opa mo ba wa wo de na anu aye mre no obi ho no ma he bo so me bia ne tam no be pa ho a bo ho na asase ko wo betimi sanya bosume miensa na ne ho nyina akira pemfo so behuna na asase ne kom eya na ye hawo bi na kyerese aba wa wode na no eno tie bekom na woman penis repair wa hwe no asiesie ya wode ne kama na emema so tadua no wa hwe no asiesie no ba ma bu wono maka normal size wo bi pa na so no wo boja kese ya gisi ekuretire so hono ba mode akwa na doctor ne hwe no asiesie o kama na bibia nkoye enfama yade bi ati se ovarian cyst fibroid afeso kura premature ejaculation dia ne workshop ni so no peso peje mo mema no se wo kwa kodo so ne ehwana peso no peje mo de mawa doctor se fabra yade ne de do so papa na de mani what one edan so ene se eho de scientist ekukudam eho no ma abre bia no one eye research eno ti one usua yade no se de esi ba no na one my research de afenro ho eno ti se koba se de do no eka wa entomfom kra na edede ehwo akwankyere ne mpaibo nyina da wa mo de piso ede ama wa mo ye lab etwa scan a chese mfidie nwanwaso a wa mo de aba na eswani sa okakere eno ti ade hia mo wonkran no ya mo fomani kyerem e wonkran kwa me nkroma circle photograma baby agwa filling station e won woni NS chemist enedi enhwe kumasi atonso Monaco junction woni adansi rural bank no edi enhwe 0244 087687 0279 0876 87 Nami ensha papa masapo say wodi en akọ edwaso mamenko na mene Dr. Daiwood enkwetwen enkomo se wo pe edupa wo pe clinic papa ne ye betumi asawo yade a eye Daiwood herbal hospital sa pepe be me na family remwe with asimako ye chia ya hwefo na afi ye tiefo nyina ebraso se ye ka adansedie ne edwumapa Dawuda Ba Hospital ebo e de kire ba bia obi atie ya na se ohwe ya free bia na ebi enne de dikan awate Dawuda Ba Hospital nka ye wo asantementem ya Ashanti region na uchi ya na se ohwe ya ye chi kese na nkasa ewo Western North region se wi asanwen so eho na main office no na ya bibie new branch ewo Kumase edweso krapa ofaka baby a wo hwe free bia na obesi Kumase ketia na wafa edweso ka oso ko krapa udru krapa ka kire mate ne se obesi o krapa Metro FM
abrosan na aka na metro fm mu no ɛhɔ na Dawuda Bar Hospital wɔ kwan ne hɔ a yɛbɛn Goy filling station no ɛhɔ ɛne yɛbɔ adwumaden yɛba yɛnkyɛ na nso adanse ne deɛ ɛsɛwani ɛnsa ka kyerɛ baabi a wɔhwɛ firi bia no woba ɛna wohunu ɛsan sɛ bebre na ka sɛ yakɔ hospital sawodo bebre yɛkyi yɛde yɛde yakɔ miamia hodoɔ anso yɛhunu so dɔk bra woba yɛ ɛbɛpem ne adanse ne bro so sɛ ɛbre ne nti yɛntimi ama ɔyadeɛ so a ɛno nkyerɛ sɛ yɛnsa wɔ hɔ na numbers a mede bɛma no ofra nkyerɛmu bi ɛwɔ bia no yɛde bɛma ɛnɛ yɛbɛhwɛ ɛyɛ dwonsom hawa ahodoɔ a ayɛ ana nipa ɛkɔmu na ewiase no nyame bɔ nipadua no wayɛ ne nsɛkyɛwei sɛ nipa biara no ɛsɛ sɛ edurubere bi a yɛnom nsuo na sɛ yɛ kidney no ɛsɔne nsuo efi no so a ɛsɛ ɛfa nipadua no mu ba enti sɛ nipa biara no sɛ dwonso de wa wadwen no bɛka kyerɛw na akɔgu blada no mu no na kyerɛ sɛ odwonso twa no mu abie na aba nanso ɛberɛ a wobɛhwɛ esisi a no wanya problem ɛwɔ ne dwonso mu a sɛbi o ɔdwonso koraa wo hunu mmarima bebree yɛde rubber ato yɛ bɛrima mu a yɛ prostrate no sɛbi ɔbɛdwo nso a gye sɛ nam ɛyɛ catheter nim ansa na ba arɛ hɔ na wɔtwe yɛ mu yɛyi catheter bɛyɛ sɛ mmiɛnsa mmarima a wɔn anya prostrate problem a doctor yɛde rubber ɛto wɔn bɛrima mu arɛ hɔ na ɔba Dawuda Bar Hospital a deɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛn waduro na afei ɛhaw na aba mu no sɛ o prostrate no emu na ebi enlargement say mu bi anase ekuro na abam prostate cancer ebi na abamu a oba yebemu wedru a ekuro na abamu a ekuro no bewu na yeyi catheter no se mu nso na abi na sebi o dwonso a obehuna nse ade ne di so a ade no nso na nka wo se utimi control no anka nipa bi especially mema craft fam no bema bi a wo hwe ye sabre bema bi a wo dwonso ade wi se sohwe se wantimi anya na kyerɛ sɛ how eba prostrate mu o dwonso a edru ba bi a sedagya dwonso no also timi twa dwonso no at once ebra o breaki a na watimi ato aso sɛ o breaki na sɛ anya yi a na otimi sɛ how eba prostrate mu mema no bebre yanya sa how na ede ye akwa amane bi kra de aye sabi ensawe eba sa kan akoma to yem abra Dawuda Bar Hospital oba yebemu aduru se prostrate na how bi abam oblada ne mu ena problem no wa yemu aduru a how no be free ho na afi se catheter no na yede ahye be ma ne mu yebeyi afri ho na wade wo ho obonso why free na wotwe ye mu ye yinipa be me nsa de ye ba ye nche enso adanse no bro so oba bi nso wo ha wanya UTI urinary tract infection ede how be brina brema esi awo ho kwan ma ne bi wo ho a bosome beson senka ne menses ne beba be flow yi no obi de otimi epa ho be se bosome mi no bosome mi ensa se wo hwe ye na wo sa ha wi a ebi na wanya UTI ne bi ede how ebrel ewo kwan bebre na so esi oba wo ho kwan ewo kwan bebre na so ɛsɛ ɛma mayom meka urinary tract infection ɛyɛ ɛhawa ho de ɛma enya ɛwɔ wɔnom dwonso mu obi wɔ hɔ a sɛbi ne bosome ɛbɛso kra na ɔba bi timi nya no menses bɛsɛ 3 times ana 2 times in a month obi deɛ no kane na ɛba sɛ 7 days but sisi ɛba 3 days ɛba nso na etwa ɛwɔ mu ana asen aba usan ho bi oba Dawuda Bar Hospital a saa hawo ne nyinaa be free hɔ afei bɛɛma fam bɛɛma ne deɛ no o bɛɛma no o dwonso a wote yawo anase o dwonso obi dwonso a obɛkyem ansa na ba adeɛ no nso sɛ dwonso no nya ba na adwen no nya ka kyerɛ wo sɛ ɛsɛ sɛ bi o dwonso a ɛsɛ obi emu a ɛsɛ adeɛ ne ba bɛɛma bi dwonso a obɛkyem ansa na ba o wɔ saa hawi a oba Dawuda Bar Hospital na sɛ dwonso mu hawo nko ade a yɛbɛboa Dr. Dawudu bɛmu waduro ɛbɛtu aseɛ de ama wo mamene kan fa doctor number ne ma wo ebi ana wote kem ebi ana baabi a wo why busy wopɛ sɛ wo frɛ na obisa biribi a 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yɛwie ne saa na ebi ana wo deɛ nso yɛ sisiadeɛ yare a akɔyɛ general akɔyɛ common kane ne yakasa obi anya sisiade a ne obi a ne mfie na kwa anim na ne dwumadin ti wanya sisiade but yakasa obi wɔ 20 years obi wɔ 18 years wɔ battle e wɔ sisiade
obi timi ba hospital o say doctor me sisi yade no and any 3 days opani bi buy o say wanya sisi yade for the past 12 years Marco na wato sisi yade nuro na yeti anete na sisi yade no nso no obi ane kwan a ofa so onya ne de obu adwuma a wo ye otena seche aha setena no obetena se ache no ode anya sisi yade obi nso wo ha ti say kuafo ne woni a epagya na de o pagya ade a wankane nan na ammo ho ane sisi gi ne twe no ano no na most na nso te say papa idi ye nene na nso ba yi a o say 12 years ni a wo battle sisi yade e call lab ko hwe na eye syphilis. Oh, syphilis na amane sisi yade bebre na nya sisi yade a wonu mato sisi yade nura enko but say nipa ne ba say eye syphilis no na ama o say sisi yade na ye ba mu aduro bekum syphilis mo ano emo ano enya free ho wi a o sisi na eno ano no you are free to go. Okay, obi anya sisi yade a che say wadwen ho a bepemene infection bebre obekum syphilis na gonorrhea oba nso e wo sisi yade how bebre na na de bro how wa wo mu say woni be ma be hia oba bi tie an wo hwe sisi a sebi otimi ni be ma hia mu otimi fa afuru but ohun de be na ade no wanya miscarriage. Okay, how be brina na de bro ba enti wanya sisi ade we treat ye nkwa broni say if nothing touches the palm branch it does not rattle. No, say bibi anka papa na enye credit say towa mu ye fi a ye hohoro mu ye hohoro hu say usisi ye we ya na say enam yare infection e de abrewa obenum sisi ade ye ko twi ba abreman enso ade ne nko je say wanom aduro na say ye syphilis na de ama o say sisi ade na onum abun say usisi no why free na okọ wanim e de how be brain so bre bema bia o complain sisi ade no e ya na ne mema sem wo fom na sisi ade no obi won so ade de ne ye koku especially bema bi wa koku se bi afifi ne to de tie ne etua ho wa triti enko koko no obenum koko nuro e de koko nuro ayeso ayenko oba Dawude Ba hospital na say usisi ana koko se bi afifi uto amwa ye week e wo mpaso a wanya week erection obema timi sorry o ko ba no ho ama ko yembe hye obo nse na adwo bebre na ya na ye dwen say obi kura kwashi oba bi na e ba sa ya no nim say oba no o bad spirit bi yare oba Dawude Ba hospital a sa problem ni nyina be free ho sa obema wu kodwo to na ensori a obema wu bi an obema wu ewu 5 years 6 years bi ana diabetes wo ho na ama sa ha wi a oba Dawude Ba hospital a ye be mu aduro enti na sisi ama ko edi a ye de frɛ Dr. Dawud ne say apagya ai Dr. apagya eni o de man o ye no ho adwuma okoye apagya ya no afrɛ no doctor ade ne pagya apagya o obi timi frɛ anajo be 2 am no frɛ di adanse mama doctor na Dr. Nakakra oh it is obema wu koju to na ensori a oba Dawude Ba hospital a ye be mu aduro ade ne be sorry obi wo diabetes mako diabetes ne pressure no ye wie sisi yade de no obi won so a na diabetes na e wo no ho na ama na sa ha wo no mema na fam pese be ma bi a wanya diabetes bia be testify say o mema sem akofom ade ne mu adwo wanya weak erection obi de etimi pagya okọ ba ko wie no ana adwo ade na no fenyinam opani bi ka se mi wo say doctor oba odamachi edru ba bi masabi de na nka me ye me ho na enye but ma ko ba Dawude Ba hospital ne diabetes na amana sa ha no ya mana dura sugar level no ya manage di amano okay sa weak erection no wade no ho ti be ma bi hwe yen na wo tie sa bre no wo sa problem ni mu a ma se bi ma ne mfa nyensa no obi ti me fro se doctor me ya sorry penny nso duru ba bi a sa ha wo ni nti ma ko se ya se be ma ni munyamfo wo sika wasi ufie na oba sebi oba bi de wachi na say omema 70 problem abam oba Dawude Ba hospital ye behwe awo ho nsem nso a oba awuti na be ma oba ye behwe wo ye free ye kira kwan no wo edwoso krapa ofa ka be si kumase a edwoso ka kire mate ne se obesi wo krapa ofa edwoso ka na Metro FM dan no kwan no wa pe eho ene ye wo yade bi a ha obi a stomach ulcer e wo so a wo de bra ebi ana wo
ɛyɛ hernia enkwe oba doctor number no yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 Marco Yadawo no for ase Nyame ensure papa me nia be ma de yakọ Daiwood Eba Hospital ma yenro Daiwood 360 capsules ya no nom Daiwood ointment ya de atwitwi na Daiwood Eba Mr. Sehwini na duro no akutia malaria ma wanum ato no de wanum da ho na otumi didie ne nyina ode amaye sa pepepe yenkọ na yemfa ye second story entro so second case no yemisa ye raba fefefe ne se ne din ade sen Pacho ye frame ya yeah mewu osome ye pie krom oba pa wudin Pacho ye frame ya Anita de Anita Aban fi hin ba ye Pacho bekwai asante bekwai Pacho okay ewie Pacho ewie de nya bokosa me Pacho na muhu me wa ha me maame afrim na o free mu ye 6 enkora me ensa ne wom na me ensa no omo papa omo mfi omo kra omo mfi o me maame free mu na last born no 2 months 2 weeks ena o free mu no papa no no hwe akra ne kakla de na owo 2 months no hwe ne kakra o hwe na afedrum lebi no hwe akra ne bie me frɛ no phone so na me ka kire na no akati no ibu ohon mam ka je na o so be frame on frame mitimi ko ne ho na me ne na ko ham so se o ma akra ni ska maya onfi afedo osesa ne chep kra na minya ne number biem a me ne be kasa inti last am ko ho amanko ho biem ene na anko kasa me ko ho me ko na me ka che ne se akra no o ma ni ska me ko ho ko di 1 week ni ska o de ma akra no eye 8 cedis ena ode ma akola no enti me kwa na maka che ne se ya ba ha bedi na awotwe 8 cedis na ade ma akola no ade enti na wo ma akola no 8 cedis o ka chele me se woni ska ode be ma akola no ena me se enti woni di ana mi ko hu no barbering shop no wo yi ni ti na maka che ne se ya akola ni ti ma me na akola ni 3 nwu afu me kan o ka je me se woni ska ode be ya akola ni ti ama ya no odi mi dwane ko ne na mungule ma me ko to ano woni fie ena enumre no me ko no wo fie na mka chen senti ya akra ni ti no eno na wodi adwane a na minim se wo betu kwan wan tu kwan ena klom he ya nso na wo nti no ya akra ni ti wonye ni ti anyambo o chena ye beko nti no maniska ma akra ni ska no so o si da bi okay na me boa achina ye beko ma akra ni sika eno so o si da ni nyina ne se ne maame afrim na ne nua ma ne maame ma no wono papa asam ni ye kan ye say be ka mema asem biem wo de ye kwa ba na de to aso no arre hokra keke ehyi na abufu be o airport runabout Michelle airport runabout na tom 87.9 Kumasi na oje me number nti oje me number na me ne kasa ewo phone so sa 3 months na me de call no te me de call no ho na yin se aba tinyin se bae no te kire me hu se yin se bae na me de me ko cha scan boom na me de koe te me de koe no no fa obi bae se o mebu sam kwanso nti ho de me ka kire ne se adanti na ya me ba wanko fa obi amba bebu sam kwanso na ene wanko fa obi aba se on bu sam kwanso na bra sorry pie nti bra ne sorry pie nti ka shem se asasia no hu se me mpe be ma owoyere ena misu mebusa na pa oje me na mebusa na pa ache pa de bia me ne kasa mebusa so owoyere o se dabi o mba o se dabi nti echire nyin se ne ba epe na o ka chem se owoyere ene mba ba na onu hu se me mpe ena onu so enka no kra nchire me misu yo nti enya ne den ena o se sa de yen se no am so o dabi minti mi yi ena mi soro koe nti mi soro koe na mo mam keto ena onu so busa am se pause say nti me kan say pause yen nse no ena so me fa ne number man so de me de man no friend say nti crutches there na o kan o say ai na mo yere ba
man kan na crunch ro ba na anya oba ne ford no so se yanya ne den o se yigu ana so oh eyi di pa de ye de hye ne ntimi e ba ko pe ye ntimi ma na yi ono so de be ya no so sa de so obetimi aku obi ba dia onko testing dia na nhwe so obetimi aku na o so ye nti ho ade me ma me kasa na ye nyina so me susu bufo na e wo ho nti me yi meni se sa de on jai se meni no ya hia e na ya jai ono siu sa wo mo sa ti 3 months time e na me bra ebe hu se menyem nti me ye se hu se menyem no e na obusam se ho na nyensen ana se bra bi ono so o wifi na so o wa greekins ma nti ho nom e na me bra se me fa no ko kire dan nim nti aye na makono nche na wa ba fio enam siu nti yakọ me ode me de ne ko ho nom se na me kire se eni nti the following day me ka kire se o po me pese me ba wo nchen o ono se sa adai enam so o me call hospital no nurse ni busa me se oh adai okunu ni ha na enam so o dai bi me kunu awu ono se wo ka san we oni su din de we ena okunu awu enam se ai oba ne che say onke ka no santi na me kasa anu so wawu o ka san we na no so dinam so o ye tese wu dia o ye da che say oda tese wu nti me ma obi sun ko ye de engungu so nti me ka sa sem hwe popo ye happy no ka che sa dia na sa tan ko me sa friend no on fabio nti me ka sa pe o ka say me mbra ena me ko ye nti me ko ye e wo dem ha na me friend bra se makọ nti about 4 o'clock ena for a friend say ni sorry no be kwa sorry no say 4 o'clock no obe kwa sorry se na sa tam afu apie nti on pese efio for hu say ena waso eguso awutie no area ma menkenkan messages kakra enche so watching you live from a mem ahafo. I call you people the life savers. Keep it up. My name is Fatima. Was wo hwe free mem ahafo na ofreye nkwajefo was a friend of Fatima nyame ensure na say oka akosua nyakon de no the operation etimi aye no na obo many team abaso so mama God will continue to bless you and your crew nyame ensure mo papa sanso no say I love you people say I love you people ni din e de combat combatter okay yamisha combatter yamisha pa okay abapa enti wo ma me afrimu ena o ma me emma papa for no ayi wo mani ama wonom we say I'm a man from Wamanafo. You are doing great job Wamanafo our central region ho enti and I say what me born is no say make say wo kuro they won so aboeti okay Wamanafo I say you are doing great job hey well done. Greetings to all media general workers. I mean ensure to also Emma me ani na to also mama enti me no kokam saase wonyi akra ne ti no wenyi na wodwane ye na mkoto ne fie no me ne me nuanom eye de otoso miensa no me ne no ene ko honom enti me ka cha ne se 8 cities pen o de ama akra no na so o man iska biemu dia ene wonje akola no ene o so wonye akola no enti ma metene me nsa akola e de bo no ene aja na ni nua ba e be peta me free fie honom na me ko ofi nti enumre mi wo honom ena mechili ban be ka chile me se minyai papa na asem ma no na okwa abonten obi abeka chile ne se papa ne si akola ni wu anasa nti no minyai papa na asem ma no na akola ni wu anaya na asa nti minyai papa na asem ema no ena me si yo mate nti ema papa ne de menka na asem biem na me mfre no nsu biem aye ketua ya wo no ba hai me pa atwan on your friends kwame no wisdom on your friend no wisdom no ketua yi pa atwan okay o papa ne friend no apiaje no me pa atwan o be kwai hwa me pa atwan asante be kwai hwa ana apiaje wo pa atwan okay intina nam sa intina ama man ka hwi biem edi besi enne inti nana kwame ne nso ono so me maami nwe no okọ school zanza me maami wu ye no do be boa ne ne ade ne ntino ama onko school biem e na ode titi fia obe yare kakra e ma yekoye ne surgery e frɛ ne papa e ka bia ho bia no ne papa betua bills ne pɛ ye yi ni fili ho no ne no pɛ na ne papa betua e
ya ka nyina ye ne ana boy ya ka che ne say ya besia na ekwaje ekwache say enu de wontua no betimatua ene ne watua no otua sen otua 9 million okay enu no otua fesi wa mame ni wo de ya beto aso asam no ebufu na me mpese me kirekire mu e de ache wu nei me pese nyame ya adomo onu ankasa ebewie asam no wo bewie asam no ye no ane sai na ame maame na wu asa papa mote would go crowd dem maame na nti ase no aka say menu mienu e na ewo ye nti hwema enkra ni nyina ti ase maame ni na ewo nti asodie na beda wo papa no se wono ne bapani wono na bibia begu ne so ne case na kwai ti say Esther bi oba ha de ne bi ano eden maame wo de atwa me na me mpese me didi asem ni nyina ho sese kura pese me didi ho mrepem me nom ho kwan sese me nom ho kwan yesa aduane ne bra wo afa wudi zo ni fufuo na me ensuo na me fufuo ntine de yi ntu de maame fa ensia se na me ma badwafo akwaba Pastor Julius le mu akwaba amejoso na na ekua akwaba evangelist akwaba yeah enama okay Pastor Julius yenhwe yeniaba akurugu ne eni Akos ya case na Akos Sakia mechia nana ya Christian service landry services for ma it said na ya kan on say now no Ghana for me ma dey maka say most of them na won't even trust you almost say na evidence ne dey na Akos ka say after Paul akurugu ba na kwan mu no mema eto aso nyina ye Paul nseso na say what say na Ghana for mema no bibiri na ye o madwene say you taking responsibility after having sex party anya de so mu be na ma pese me kasa ase mantie ne omote ase say sabiu Ghana na sabi ni o ma ye fo na otumi ye de wo pe na se Ghana ye fo na otumi ye de wo pe se obehye obanyensen na o mana kwa anyanyade mu abre ne widie mu ansa na wa hwe akwala no umfa ho efise Ghana mra nso nya wo hwe a me bese mount asese owiase we wura ana nature o kwa fa so ene sabio o mo bu nipa kwasea edi no nature o se de osifa ne o mu na edi enti police station na won konkoda those for na ma mefra o na nso amane a obukum daache no wa hwa obi be fisa me na oba be koda ye hye ne nyensen ama ma hwa akra na ma oba ne bre because ma be bre abobo adam because of mema bia omo mu di asia and ye bia ye hye omo ma bebre akote bia time because of mema bi na se Ghana mra nya ohwe a eno je se nyame obo ade no nso onya ohwe se wo busu afuntu mema gina mu nka asem papa bia eno nkire se nature enso mfa amane ma wo so ntimbese mema no ye careful se ya ade na se wadwunu mu se ade a mi yese nya daachi menya husunsu anso a eno bi ha ye betwitwa so bara we adwun se ade no menya ya wie untimi nya mehwe especially he mo te se Akos o ye bete se no Akos de dia na obeye me Akos de so no de ono ne kasa akra bete de no obeye ba me pese be kache Paul akurugu se Akos kura ne ntimi nya ohwe a obano a onsu a otimi kache ne na se yare we de menka nkire me ma no obetete no sa akwa ne kasa na akwa iduaboma ubana nkasa ne ya odie na ho yiyia Akoma edeno eye duabo edema o enti se wo bobre na nsiwi a evan ko se ba efro bia eye akurugu bu ne wodie eso akatua ana wanya enti Ghana for me manye careful ase now no abeye trend abeye ayi bia sese ya da ho ase onya no da wi no wo nyensia menhwe akwara no onya no da wi no wo nyensia men ba mbese me ka kire mo se le mo wo fa no mo papa no mo ye ya enema Father's Day aye basasa no se no na mbese mo to so de na mo nya ready because Akoma demo da ache papa muna mama ne obi sia akokora no na traffic no se ke obi ampeso be bo na adentia o asimo obi sia asafu no wa na no kweso wo hwe ne ma bo so hwe ne ma nka ne ma be hwe no o ma we na sabre aja no nam ha o ma we na sabre aha na wote o adentia obi nim se wo bobra na hwe o ma umpanyi mbre mu no
ɛyɛ so pass wa ma sɛ omu ni omu di kura na daily bread there at least omu de bɛbrɛ nti kwan o ma me jija obi o jira kwan ho ne biara ɛyɛ nipa nyina adwen sɛ wa hwɛ ne ma wa mo ne brɛ yie nti ne awie ne saa no nti Paula kuku ne mranche ne Ghana fo ma mo yɛ mo adwen sɛ mo bɛfa ɛma sɛ bi mo yɛ nkwasiafo na mo ne wo ma de da anso mo hwɛ ma na be pia fi mu aba no ɛyɛ duabo ne no me ana mo sesa gum so na mo daache mo bɛka sɛ yɛ kan yampa na nso na aka achi Awurade mfa mbɔ ne nkyɛm amen na na bia mama bi hu se mo ye eja enye mama nyina na ye mama wo mo spends na ewu enti se wo de wonyankopon hu mobo na wo tu akoto ba ko awo na wo tumi nya ba firi mu a na kire se eye na me hira wo eye hira kesi o because ye wo mama bebre omo wo yo bra wo bra hospital sika wo mu tua e hospital sakasi ya spend count be possible ya twele fa ha ya de ko fa fidie mu o pe ba di bi o pe ba mama bebre no mo ni ya de ewura ha ni enum ho awan ni enum de ba si e betumi awo ba na wo de wonyankopon ye wadom na wo se bo be me ye sesa hoyi wo de wo koton wo pa ebe afiri mu aba atade ente se achedia ente se the Bible cry ewo mu o achedia ebro achedia nyina so ene ba enti se wan hwe wo ba ate asefo asase we isu a wo mobo ekankan ne mema omo bo papa na baba dia wo eya hwe ma mere wafo no eya hwe se de yesi ye ma mere wafo no omo ma hwe wo mo se omo si ye wo mo wo de ya hwe mere wasen ana wo mo ntuma ne wo mo ho ne ayi je bia mo nkokrafo na etrim fita na ne bag se de ojeje ayi eto e wo ayi ase na ordinam ho ni shoe no ordinam ho me nana me ba o ma bibi kaka nkoto aduane ni aba se me nana ma ni ma buru ni ya no ordinam ho no bia no mpacha we no beja mpacha me ra bia banya no ne ma na bo ne dua ne ma na bo ne dua bia me nya no ye bebo dua si wa hunu ade a ye wo wi ase na wonim se wo ne ba ma bi na beba be se wo pe na wo wuro wo ho ma no na wo ne wo da ye na ba firi mu aba na ba firi mu ba ya wo se me ma wo ka pre e kopem se mi akura ni benyini na wanyini susu a me ba be se no a kire wo na me se akura na kire se ha wo ma me wodi mi dwane wodi udwane yo wodi udwane nti na me ntumi anga wo nti se ankura ni be se ene mama wodi ye dwane ye ene ya papa wa anhwe ye ene ne me kọ me papa ho na bebre amama ye ya betidi so me kọ me papa ho ebi kura etumi kọ o ma me ahwe na amana ye yiye no o se ye me kọ me papa ho akra ye me papa enti me kọ ntimi papa amra de e ya mamra na ja ye wa ja na enkora ne keka se ya me de ya na ba ha ma akọ ye me ye nyina se emema no omo nhwe wo mo ma ni nyina anie enkora ne benyini ya o mbesa ba ya gagai mu besa ba ya gaga mu na mu sa ni ma pa cha opa ni ya dra safofo ho e na safo mesira wo me banie na se de ni o masi ye no na me ni ma nkoyie enti na hwa ne nkoyie enti de pa me ba na cha o ma me na ono de wo man kaka na ma mfo te ho ni ya keka e wo papa no nya hwe enti se papa bia wan hweba bia na wo se enya bia da ya hwe wo be wu kwa wo ba ne benyini na wo ba be di ni sika no o ma wo sika ne bia enche wo be wu fi se sika bra no wo be na wo wa hwe no wa bra na fe wo de wo ba be di ni sika eye bia ni se eda wo be di ni sika bia no what wa ho den so so na ekọ because wo de wo ye ja oba bia ni wa onyin sai abra ba ma experience into me wo eti wo na nya me dia akora na aba be ja wo be guru ba ma mu no na dia ba ma oba no na wo si wo into me nkada dia wo be bra wa asase we so akopuma da wo be wo ena nya me so dia ne hu ahu oba ma wa tena sia akopuma sandro from cha wo mu che ha
yade cha wo mu che akuruku se cha obeche di wo che masa kɔpem sɛ ɔba no a wɔnhwɛ no no wɔka no ɔno ɔbɛma na yɛyie na wato ne bo ase na wɔba na da bi ekum sunsum na ekum sunsum na ekum sunsum na wo de dadadadam na wada ne ayarefo enti sa kurugu nim na wonim na wa mehwɛ ne ba wɔ yi a da bi a ɔba no se wɔworɔ no ho ne ho no kora wɔworɔ no wankahwe no yaw na ɔde akɔ adwa ya ro no ho no bɛte mudim ne homa waworo na da bia wo se emfifire to meti ni se ya no eye nom ya esa ni gu fom no enti agurugu na wo tie ye wo hwa ye wo abusua mo ka bi benchira kurugu na de sese obeye no wo mra meye na nyame hu ni mobo okay we kura wo bere all right nyame and so God richly bless you. You are doing great job. Kwadwo wizard Kwadwo wizard. What about you, ma? Kwadwo Bayfo. By Bonsam. Kwadwo by Bonsam. From Doma Wenfie. Doma Wenfie. No message in free. Also, God bless you, pa. Good afternoon, Mama. Well done. God bless you, pa. You are my favorite theme. Say, your favorite team, pa. Inshallah. Hana no kuro nyina headquarters wo. Sadi etie bia abo shape abrabo. Etie bia be catch pepe. Maa Akos, thank you so much. Nyame inshallah. Thank you. God bless you. Because of operation they so nyame so evangelist mami nchia Santa Barbara Ventures omo won kran CEO ejasame o mami atofom enim se ebe ye no kwaku nyame hyiram edamase mama da bia me kan sem bi se ede asem na me kan kire oba na within some few minutes wetimi aworo no hu nyina de akire me de asem wabra ninni ne se wo no o hyedem kura no mu ba hwa mam jira ho na me ma me kura yo ba no ne ma me kura yo ba no a wono ane to ne nase sabi gugu na se isuo ye ma me no wura koda ne dem wa ma me twa na me hugu ho na akuru di asem na akuru ka kire Yosef ne se Akos ya Akos timi to ano adana wo kasa no se da first day na me call no ende ye hu bi yeah obi time hu nyina ma wo because what trust you one we twa no ntoro uni yire ka che ne se wo yire na wo pe no so pe wo beti ase e ma ne bebiri wo sa wo ka che so wo yire no problem wo ma na ti ase na we de wa ka che ne se ti se da se ni bia o nware so se ni yire wu Yehowa so bi awon mare so se ni yire wu so hu wọ́n sẹ́ ẹ mẹ́ma na báyìí mu ni ẹ̀kọ́ pẹ́ dúrọ́sì náà wúrà Jimmy yàrá tó Canada àkyẹ́wò káàmù kúrẹ́ nù wọ́n bá wúrọ̀ mà wọ́n wúrọ̀ but ṣèkọ́ yẹn wọ́n di àbọ̀bọ̀ yà fà wọ́n twa ní ntura kọ́ pẹ́ bí sọ wọ́n nua ní investigation ẹ̀ nà má ní kò hu sẹ́ wọ́ yẹrẹ na yín sẹ́ abẹ́ wie afẹ́hwẹ́ kọ́ yẹn ọ̀dẹ̀ ní ifá so ebi a me kasa saa de no ada bia etwa moja busumi bi etwa moja guso no e kasa wo sofo e kasa wo nsema e ka no de mo etwa moja guso busumi bia no tumi wo mu omu nim ntra e de yimfo atofo mo e de amamu panyifo to nanya de ya na ma minister e wura no ho wode mo na da so atale kofo na da pa akuru ade wo na di agoro ebe kasa wo ota kese pa ebe kasa wo wontimi nya ho amamra menko ho na oba ne nam ne ba bi aba wotumi se ompe kasa what's for the past 6 years ni mako na abapeti na nini nti onko nkra na wo mo ba nyina so ti se akurugu no ha so ho na afeba wo sanka ni papa bi obebem a enko ba boa no akurugu Jimmy semti
akroso obi ayi yebesra mama no yebesra wo kosa de wo nani hu nyansa menko anya sa dabi ebe wura ka ukom na wa hu se wiase ye mienu but why wa say so hu fia kwala no a eja wo de memi ba wiase me kai sofo obi na no ka me ma nya som se me nkoji ska ono man nanti fra ko tela ba fantini town mi du papa yo hwe mi din se ya me kama se mi na bi ko se da no pa ko se no pa so me call be 6 because we ko sorry ti man ko sa na ene ho wo ye free fi agi bronya mi du no be 6 wo hwe manim di me kama se mi yo se ko ka kire o ma me de ye ye adwuma PNT ko jacket to post office me nam ka kire na me be 9 years ye ye adwuma PNT en ko jacket to post office mama me nyini ye ya mbeje wa di na da prominent ko post office ana nko buso mse PNT we omse na wo so ana post office we omse na wo fom chesa building baako weka bia o baby oji ni pay ti se metim ma me ho a me nyini pay wo ma me ho amso yo na me san ya no won fi me ma me so anko ho bio koji fees wo ho bio aja me nuanom ono ade ye ba wiase kro won fi obia me nyu kasa me sisters omu hwe sisi a omu ayi atimatim ene nyame adom ba ko 24 hours and me nya ona ye hema won fi obia but all be wo no me ko fie ko fa no de ne ko hospital e ma doctor adokofo then defense minister kofo clinic papa ne prema se me papa so wa che me na me kuro ni mu nam de ne ko me wia na aduma ni mu hospital ni na ma fa dropping na me yisika na me de ahyem papa boto me dis kan hyem boto na osu obesu wakai enu na eku no ate me na me ka kire me sister panyi tias me call one tap my sister me mese me da sika me ma sika na osu o se koso ana fa wakai o ka kire me se ye adwuma PNT nko jacket to post office me be wie keti a me nam fom fra kotia like kwa tonsu bokuru me papa ne jina we ne yire tigate ano okay mama me hwam papa wo so oni ho oh yeah wo so oni ho ayi akete wo sofo na se papa ana jina wo so mi si oni ho ani ne ka obi be kese ase mi si mi ka mi si mi sisters mu he sisi a ya pa kese ni sa ni wo afen kan bu ye fun kan ya mi step mother was papa ni tua ni was so ti mi ngurafio na papa so templo no obi di se wo papa wa na me dameni na yeso indicate ya manwie ko fa me ne manyina free school am ko tena fi papa bi ne so mu to amedwuma so a me di wie carpentry work ayo so no obehunu wo be ko wuo mu no da me ne da o papa da me na so se no wawu na me nim because rana na ona se o to me na so ate everything kwara na mu ye wo mu sa no da bi mu be so no me na ma na me hunu se papa panyini e free 60 50 e ko na oso ya de ye e woni tin so a then I ask myself say na papa we na wo ye dey asabe no and for your school fees no to da me e won sanfu ase e ti sika wo so de man kwala no wo mfi ene we so ya de ye enka wa pa ho dem ni say wa de ma me nsoa ade wo dwene so yes I know me o panyinu duru ba bi en sesa wo so ade bi o but na mama bi wanko wawa ija oni kan wo mo fi se ya nam do ko se ja wa no gu ho nyame so no me be kamo ye to ludu ni ahwe ani ahwe ye to wa some of these men ma daji e ko to wa mama we have to bring them to for them to put our story next say mrante na bari se wo hweye akuku nsam ne ka one no me say papa bi e wanyini e wanwe ne ba ma ene o ma bi ati o na omunnim se do mesi fa ka no me yemie kwan na yese de yese ya bie fun na ya bie fun na wo se so wan ka ba na na wo kwasi wo sibia wo wani nyi wo timi ya sha fre man ka do ka be hu ni pa so mo na wo te be na pa se osua sabi tetefo na o bro hu nu ya na wo na sra tiefo de ahwefo mema na mo ba wiase no mesra mo manya akoto pa mo nhwe nkwala no na da chen wo so abeboa mo nyame sha osima ko good afternoon please the woman is too soft for Paul. To God be the glory, great things he has done. Maa Akos, God bless you and your team. Nyame enshira wo papa panso enamoso ene huna de fefa ene yenso ye hunu no. Aba pakredo. Maa Akos. Amemu ahawia yi.
meje so papa nyame adom me da se medafo awie ye mo ha de ba pure natural emreso na sede ne wo ehia ye wada bia edi apomde ho enkomo no ene nso ye wada nyankopon ama eda no akwa pro abetua ndwie mu medafo mebusa se wompo no emuti sei na wotwe betu yese na kyese eye ni gie nkwa esanse samra me kasa obi ahwere ne nkwa anso me no wodi ira so etiase a ene dwumadi eguso a ekoso kama pa ene nkomo me ni wo edi edi free pure natural I did 3p garlic mixture abedwa so no eye diabetes enu ntimedo fo se uwo obi ana wo unua opapa o maame bi se wonya diabetes yade ni bia ewie nkomo me ni wo di no tie ni yie ne tie no asopem diabetes nti obi ani efra ese yade ho ase na meka yi o diabetes nti Maa Akos ne yatwa obi nan diabetes nti enne obi mema yompo ekofom enti bedofo ye balance ye kasa se ya na watie ne yie na Maa Akos mani panyina nhye ne nso se 3p garlic mixture ye ba ye ka ho asem se no obo ha wose menum aduro bi enti metimi anum 3p ana ye ka kire obi bia owo aduro bi a onom se obetumi anum 3p aka ho na se na abaye no se onum wa aduro no a 15 minutes time na wanum 3p ni bi ena se wonum 3p no nso hwie a semedunum achi no na wanum wa aduro ni bi enya wo hwe ebeye adwuma kama se de open no anti enkasa menum aduro bi ntimi num 3p obetumi anom intervals no eye 15 minutes semedunum sinemadunum wonum hwie a obetumi anom na me eche wade diabetes che yade ho asem a ye ka no ma obi nkope nyenya na ompe onyono na ompe akakaduro kakra enka ho fagu ho no mame enkwotwetwe ne kwa wi ye no meche de be ya diabetes no ebetu ase afri mogya mu kura Maa Akos no se diabetes mogya mu yade na mamemfa ye number no emma e bia me ka se che yade no wanya bi enso unya ho aduru Francis sia ne no eni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduru no eye 3p garlic mixture na diabetes Maa Akos ye ka ho asem no no bi ka se wudi esichira ne ma diabetes entisa ke nyina nke yawu because aduane edi nyina sugar wom aduane edi wasase su bia sugar wom sana nyankopon eye no enti se yedidi a na aduane ko nipaduane mu a nipaduane no echinsam aduane no na adane sugar no a ewo aduane na yedi mu no amna ye glucose se eye glucose a ekọ emogya no mu enti yete ye wa ahoden a yetumi ekasa yetumi tane ye ho yetumi chese wutumi ma wonsa so wutumi koto wutumi sore no eye aduane a wudi ye ena ma osa energy no so bebe ni paduane mu agise aye glucose na abo ni padua no na de ekofa diabetes eba ne se Maa Akos se udidi na sugar no ko ni paduane na eye glucose a ekọ mogya no mu a ayese de wode headphone yi ato said da hosa gise obi na som na wa move no enti gise ye time no nipa ye time pancreas no epu ensuo bi efre ne se insulin hormones egu emojanum na aba betwe saa glucose no na acha manipadua nyina edi so obi nya diabetes ya ne pancreas no saa ensuo ne efre ne insulin na e produce no entumi produce biem ene ye type 1 diabetes em produce biem entina so obi nya diabetes o hospital se be wo insulin panie na no atumi akoye saa adwuma no a na wo senka nipadua no eye no ene obi so benya type 2 diabetes no Maa Akos pancreas ne be ye adwuma all right a produce insulin no enso se ebegu mogya ni mu a entumi nche saa glucose no ma cells no enye entimi do foi ade be manipa no wetumi enya diabetes Maa Akos ye didie mu anaju didie enam obi be na dwo be 10 eni banku obi be di na dwo be 10 no Maa Akos beje wonsem enti se wo mpese obenya diabetes ya anaju didie jai odiwie no wada ensa ye nom no anaju ene enam ayewi ni bebrebe me pa cho ye nte so se wotaye saade na obenya diabetes obi onom nsa bebrebe
ubetumi en diabetes obi nso so waye kese ma na boro so se wan pe edo papa bi se 3p garlic mixture anom na amwa ana ne srade no emfi ni padua no mu wodwu nso bi na emfifre tew ema eba besene ko no ubetumi enya diabetes Maa Akos diabetes so timi ye obi a na ni nua bi ni papa bi ewa diabetes ne bi wo mojenem family history mojamu yade nti wan hwe yi a won so ubetumi enya bi diabetes yewa bedwo hu se wanya diabetes je number no ene doctor enkasa bia ho ye obasa ohunam no atwetwen ehwo na wonsan no wonnan ma no ayetititi na wonam ayetofo ehwo wani suyo wisisi ase wonhu na de ye je number no ene doctor enkasa sisia enfa 3p garlic mixture no ehho ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture ubetumi anom aka wadra onum bia ho intervals no eye 15 minutes enti shenenso okoto 3p garlic mixture container no eye yellow and green ya draw garlic kokko e dia to ho ubie so a edro no ewotoom ehwe a ebo enti wuto a na wahwe ne yie na ubehu se wanya diabetes ya de be yonie wo Johnson 10 ewo ho a kane na ntesa obe Johnson 10 ewo ho no mo so a sukom be de 10 wonu nsuya sese na omenemu awe ewo ho a ekom de 10 obi fira kire ba unhu ne yie kane na unhu ne yie a be kakra no Maa Akos unhu ni pa ne yie boss wani so yo wisi wonya diabetes ya ade twawa ekuro no enwu ntem wonya diabetes ya ewo ho no na won samba no na etwetwen na ayetititi won na ye sifom etimye tititi chese diabetes no ena eye wo saa no obi so nya diabetes ya ewo ho no mabonse asa ne hu dwa no na ne ho twetwe no okwada na dwa wontumi na wonse etimi yo so da asa menopause na ache won so nya menopause wonya diabetes ya ehun sunsanso no bi kra ye ne menopause de na kwa akose ohutimi dwa na dwo na ho hyehyew na widie mu dwa so de meko asra wo no diabetes ena eye wo saa no medofo yi entena se diabetes ekunipa wo ema be ma oba mawu ema oba o ma ye kofom etima wani efra enti entena se ema edidi na nadwo wadidi a enye kese a waya amana boro so nti diabetes ema emeyew na ekun edure beboa wo eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture eye mojamu adwuma eye ntirimu adwuma ena ye akoma ho adwuma edisa wonum bia ebeboa ma emoja no se insulin kra no produce na ebegumu a 3p no demo na onum no eyi finfiri mojam se bibia enye bia no nyaade ebetimi atene padua ne mo ye number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edro no eye 3p garlic mixture yentia dance eketwe bi nim sasa that AP garlic no eye adwuma indenden sa na me so mo bɔ mabaso ese nya me fira mo wate na me bless adwuma yi na me ma ne kase ko tun se be kase bra any sen last week ni e Friday ni a week na me ti ho ni ele se me tiri mi fa nyina ese de adwuju no na ge bia me ne titi na to wutie me get them in the TCA was why I dressed to a jumada. The man who ran manum did the bree. No, say, Sarah, not an uncle to 3p. And checking when Maa Akos near TV. Akoma FM. A young or Donald Bits. But I said, this can be put in the yes and the cotton could you come me with. And see, me I never see any new children. I mean, blah, it's something I mean. But the 3 years in Anna, I can Gunawa, the name of the seniors and the car, they could be almost so much. The best 6 years in you, Emma, we are magistrate and the Legana, Tire and Income Prep. And that's what the Anna Mikoto, 3 guys in the stand. So my cousin and coupon and they have no cafe. Enti Maa Akos 3p garlic mixture ho adanse no ye yanko bi nchense on record ne emebo emetum futuro ngu amanfo ani da bi se ye bani onse number akoka se Maa Akos onua TV na mi tie wo mo enti se ye be kasa se na omo frɛ doctor
na omo koto aduro ni bi na omo num hwie a omo ana frɛ ɛka sɛ omo di adanse e di record omo ne yemmo manipa hunu sɛ 3p ɛyɛ aduro papa owo Kumasi abowra kolena keba Dani Heba Kriske Heba obenya biato Health Alert Clinic ewo Madina Little George ewo Tema Community 5 Ashaman Ekus Pharmacy ewo ho Obora Enkran Okanshia Kingswalk Ko Sam any Angel Heba ewo ho Takrade eye AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise Odi okwa what's up 3p garlic mixture number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bora baby eto bibidro any herbal center bia na se pharmacy shop bia okwa what's up 3p garlic mixture nyame boda se na ye no be hia na de meka ye no nyenya any akekaduro any onyono no pensio half cup fa blend ni nyina bom uwie na so ne so afre ye no bedi nkomo nyame ensure papa oba pakunadu enade ko Piwak Natural akache no was that's how some of us are they think some of that's how some of these men are they think women are nothing the woman is right Akurugu is not taking care of her and the child okay I say God bless you Marco for your hard work nyame enshapa e Josie fashion area wo no e na ashimata de ameti Josie e wo Kumasi bomb so ni meet me the sports no e na edi enhwe ni mo enei wo ye wedding engagement birthday and I will be cry e program no ato ne sade afre wo emfa ho abrochi memo regions no ba bia wo bia no opese Josie fashion epempa mo niema edema wa eno style no wo dia was up no na wo do measurement aka ho wo penso kra man style Josie no ankasa show ni pedua no a wo be hunu style obepam a ebe fit wo pa eye Josie fashion Kumasi bom so woni meet me the sports no din hwe no no ene pempa mafade nyina da edema me friend was 0243 433 465 0243 433 465 she's every one and I makeups no ama me reggae ashay she's a Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil no energy and shenimo o per reggae mpacho de shame me mo wo mitri so ye reggae and a shame sa no ane wig ni ashemi ha wo sha bakase mabo eye she's ensa no say wo pebi wig foforo bi no wan so obi hye na ye ofa twa na onso fa WhatsApp no anaso betumi afre she's baby awo bia na obeye near the abro 0249 155 776 0249 155 776 Obapama from the room. Eve labor pad miguswa come for the atre appen for several time no ebe so am srawa da pad na de kwa wash no hwehunu so beto pad fufure binam se we no na ye kama midwife for ni chem se wono majatum 100% organic obadi siesie ho a how bia ni infections bia eni akire eda moton kama ne bonso eda from 0550000990 0302224843 0244310620 Alaska Star Enterprise ebema wallpapers kama na dia kosiesie wo dem say hotel na sa wo dan no a na akwotena mu a ne wallpaper na de besiesie ho no na akwagibu Alaska ho ahemfi afei TV studio ne radio studio ni nyina no ye be kwa ne akwagibu na nya wallpaper nkwa no no ton bedsheet ya efe and blank curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ni nyina no eto fo bom ebenya bi eto e Alaska enchen Mrs. Anoche Plaza Dynamo El Kumasi Adum Prudential Bank no enchen wa 0554114878 0268419596 Awo papa di ade Dr. Mafo na wono na da Dr. Mafo Fertility Herbal Center ano wase yabra na wanya waduro pa na wonso awon fabi efato na som awo fonom ana freso kra wo bibia wo ba acha from se bia kwada no wanya mfie mienu mfie miensa wasanko otimi so de nante tumrika ema wane je na so akra na cha from no awo papa se branam se sankwada ni nyina waye omaduro kama awafo no ya monsha no som sanya ma no kwa na woni ma ya na ye ma no asem mema no so nka ho na mo nyina mo kwa na
exam se be ma na ko ba se low sperm count na ha wo ana se premature ejaculation na mumre ya awo papa be ma waduro kama na fe o me mayonom etumi edim no atonso esere so ate abisa ba se wonom ewo presby school no enchen ho apɛ 0244 411099 0277741618 quick credit investment ese ya budget bosiam na fa ya adwumanti bomoden se wadwuma no ananse eguo no a wo pesika de ahyemu park na no wo ba fra quick credit na wonom ba bosiam eho adwom aba adwuma yefo na fe ankrankra adwuma yefo abosom ne nyanson ya munya bosiam emputupuru ade a short how benom eye quick credit investment untwa susu mie service account opening dia nim enwa eno Ghana card na ya hye so se won nya adwuma ewo internet esom 0302200390 0596920833 nana ye bi ese bra na duabon won nane enfama edutuo no afa moja fra no atetimu a enti apambi adu ti akohyase ebusua no me bia edi nya wa brabon so nfabra na wandane ani nya nishira enfama de obetu kwan enko na ye bi nchan na wantoto bibia kama spiritual problem ne de na ye bi ni nchan ene ekọ ewaguna saman 0243134535 0557667510 ahunka hit patch ya twaso ede afriko fodua adehye ya moko fodua monko Eastern Chemist Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy Begro Pharmacy afesokran Ousko B ane Max Swob Medicasa Pharmacy afia Shaman so Ekus Pharmacy enkwakọ ma Mercy hobenya biato osino so ede na chese kwampam Pharmacy kumase Akoma FM ye fi ha ya brahana bejo de prasta nwanwaso no a abadwa maso na ye di etu yade asenom eya otitro eno ne de to ase friend ahunka hit patch bamade so be friend aso ajo de to fobum 0599991149 0599991149 ama nyame insha papa Saudi akwadwa so ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno anu asogu so a wuti ase Maa Akos may the good Lord richly bless you and your team nyame so enkoso na onsha onso no fiefo enyina yetwe ho abana se ba yebekwa homa no so 0322498035 0322498036 0322498037 bibi samba enti oba no so no ni ho enna ma me wura dem ho bibi ankyere se oba wo dem ho enna ebia wo behu no wo force kwotena be ma no na obia ni ma bia ankyere enti wayi bibi wayi no mo ne bia asiesie enti first day no be jump kakra first day na me da ya hu oba bi enti me catching se me sum da ya ma hu oba bi si ono so o da bibia nim sa enti kyere na 3 times no call afa na this a picture na the ball dinosaur am ha picture ni dia na me kyere so wa hu ono se me wo yere ba manka na yin se na abada dan so you nti o tie no ho sa 4 months no na me sister be Jane number and on me kasa no se na se say no hwa course no baby o do want me ye adwuma bia nkrofo adwuma na no oye na baby o wo so obetimi atonsu nkrofo tonsu de hwa o mo badachi nti me tonsu am see you nti me sister me kasa asa nti eduro na etro mame beto no ena so de be o ma ne to de me ye no eye de ya chire Paul Becky cancer for no masaka say on hwe ne ba am see you nti o kasa pa na process hadia dia Mr. ne kan waka na kwa say ono na obi na dwuma kra on fa pin for che pin for oni ahon de dia chia na waka say ontimi ye dwuma ana so we nyina wonim hu na we bo kwa we kika sen fo we kirem nti oto aduro no 2 times asa ne sika ma die ebeye 3 million o woni nsen hu asa nti yasa try say me tuto ne ma me de be kwa wo na me de brain Paul want me antol ne ma no na call one of them say member krum ne ankoto nyata tamu 5 months na ekoto a me hu say nam ho Paul we busa we na po ayi nani amsikai bra we niska o we me ankoto be she twice one na me fan ko na enko ye ne technique ama me na me fan ko bubobo metu na ye kama ama na onwa so di mechia na ekoe me de nko kire we na otoy na me amede komati 0322498036 0322498037 within baby afefe Maku mame mama baso ewujuma pa mo yede bo asantima nya nisramu na akwafie wa
taxi driver yi me do wadu abrepa junction so santa se patasi station okay Maku abante na yefre na akurugu no o eti bonko so nipa da bia ya na me ka se bema wawa onhwe ne ba no ni ahi chen amroba enti aban ne fa hwehwe mra so wo na onhwe o ma na wakodem 30 years ufiri mufia ubusia nyansa na Maku na mi bisa no se akurugu no tanke yo no na obi ko fa ni nia ba ede ese na ni ya si na nko be prena ye fro so a onfa eti akurugu mi fro ye fro afa ti se asem ya ba ya na be ka no studio no ede ati kire wom enti ye fro afa na so be yi ho ano na so ampa se ensem ya abai be ka ni nyina ye no kura bia ede akurugu ememe nyina wi nta boni mi fi bia akwese ewa makraw insha papa akwese ewa na ete no kan o kafra ma you free so 0322498035 0322498036 0322498037 hello within the baby are free hello within the baby are free I'm best mommy and no ne any timuno mommy that's it Yamin Shram is a proper software child be a professor wire child. Me comment something. He say Ghana me my dear na buy it. I said don't you want best mom you want to ask you. He said if you ask the other someone say they know about me no, they know about me no. I said who you want me tia. Me buta mo say he say say you will be in the buy ya. It is say one more common young Colano, think a man come by a day. I banner of Frebe Manoa was a member. What I say, but okay, at the party for Karamun because Obe the party. When you say the Bonawa security mind, also won't show Obano, maybe we are your having a security of Manakoye. If he has service, me animal no for Pono. You made the man, I am Munto Mui, and a man solo, Marco, I am Munto Mopo. The Duke was Yana Pan, who come with Jumuya. Now, had your money or money, ya. I am almost left as I said, money or Mozart. Marco, or Mobam cabin throw, papa. Who was your bear man and Amanoa, which is a bear Maui or no Yama would you show. Should be a trouser and maybe a sport and that. Our bad motion you want to Galentia with Jinaswa, would be bear man here. To all was a bear man and an airport. Oh, Bema watching. Banco, I am almost much attached to Medas, Munia Juma. I mean, Insla, Papa, Eddie, within the baby are free. Well, but your family all is good. Look at the could a friends, Rama Ahmati. I would see you crown out nothing. So, about the na unsober. If you know about Kubani, Abacolano, went me and so I'm a lot of TV senior and nobody and was now about for no one now, but I think also Obama in the way of the man. So Hannah Nomos. The purchase any money, the precise service as a 4 men money. Oh, you got a Baba. The moment I open up a banner, or my mission between the Tobia to the Tinoa. We will go on the other show. Oh, we were Dr. Penny Power with Master. No man is to the Tony in the Papasso. The stepmother may show, but then my neighbor has to show Jinska. But no stepmother no friend fee. So, it was stress, you know, no man. The slipper, medium, in the beginning, radio, you are coming on so no one said. I'm a man, a basic that man is getting us about cooking. 1 month, and I say, we are saying, up a year one. What can I tell you about the forbidden Kwan? And forbidden Kwan, so born and left Ochina. Ma, the man come in my family. I'm a man, my uncle, Shilano. I did be a Muslim,
onyame ontie no so kanyina amamo amen enu guru nyame nhyira pa so within baby afrefre aka fane abanga matthew nkasafira hafa kanyate yo abanga ushi akurugu akache nso onye na sede oh mira fo ni ayi na no ebetu bi ba ko edahi emso akurugu yes nso de na bi echi mesrese yewuba yenya da yentini hano amanfo agye bi akase nyina o man hwe o man ka yanti sabi no ene de me ni hu sawu akala so no ban hwe na enkola di nyina so sa akala na bayi ebesre kan de yesrem fo akoye se yesrem fo yense ba nso akaya so dodo yesre akuru ba bia wo bia no se wani be akala no yesi ko andache akala no na be fe moja de moja wanse na dache yirimu no na odo se ya se ya nso na akaji na dama se nyane sira mu papa ni mapa mo di bua man fomba dama se me ensha on so pa banga we dey ni ba bia free baba ko mira ma ho kwamo highways asugin kan ya makunta na ya wani no ke ni sadai anon banana Amsterdam be so pa kwa buno mu free eni se wo mo eh akurugu wuti nka wo de ba ma ofo kwata aba ba kiawo so ba na ba so pa akurugu ya de wo ye wa nyini so be wo na akurugu odi ko de ko do bonyam so de wo ye sa e de na wo wuyi na obako me so ba kwa ma pa na so be se ye da ka so wo so wo mu ahun ise kwa ma no ma yan ke de no mu free esiri mo ba so me ko fo bu the manual na ebu e no ma wo nke de o se ugu a reho so be se oboda bre mu kura no ebu first ba ko ebu ni to o dem ko o bro sen obi a so no yire dem e be ma no mo enyim wi a ebu nyo mo si be mai da ke ko ni yi e no bo job an che ja akoma ko mu mi edu eyi ba na na body and bana o mu bi a also o me na ye e be sire so mu wa o mu tum ni enhwe e ma no mu se ma no so ade wure e ba ko ma wure mu de de no mu de me e kurugu yo ba e fakata wa ba che wade matrawo nyame ensha papa hello din ni ba bia free Maa Akos mpacho ya flame na nadi ade nkasa kura go bija ene ni maduna wi Maa Akos ni na akugu okay di medi kan kan se ni aba no me man kafra on kafra o de on kafra na ni aku bi anti na me ya do ma fo akwasi aba eja no no yen fa kugu kan oni pastor na enya oba ye no so ni na 14 years 6 years ade sabi o ade wa dinu kula ni fi wu de sa di o ni oba da ma wo ba mi ni oba ho o ji wa so se mi ko sha akora no ya mi pa me bi su die ma de me kan se papa no mon chen fa na se ya na o ma e ko bi aso ma obi nya de ma de mi so nya ne dia e fa na ma abo bu ja ha mi papa bi wa ha ya fe no fa ki papa ma wo fa program ni agro we see the third future say no o TV no tie radio o tie TV no tie radio ma si ana wie ya fe no fa ki ni papa no ho no tia no ida se okay ofake ya chia pa ofake nyame nshira we din ni ba bia free we plan ya be man na ya ya be man ma flasa pa mi no akubido anya de kra de no yen banta na nyame ensha papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadi ha na ebremam ya kwam ya de asie nanso ba ko bi abɔ awrema fa na obeka se metan no odi ne ba bi afrefree hello ma yes but akɔni ma se ni na na se akuruji wọn se ọba paa se de ọba si mami na wọn sa fẹ akwa ẹmẹmẹ bi ni mo ti tiri ẹyẹ nsẹm paa o ọba ayi abotire ẹhwẹ ọba ma o kẹkẹ asẹm dẹkọ asẹ na wọn wọlé ọkọ antete
if I say room never one plan a cruising salad or Jennifer for no by. And so, we didn't baby afraid. Hello, Marcus. Good afternoon. Mama mom bonnet my palm. My father's Joel, I am good to him, Marco Ben. Now, I Akos. That be an yes, and yes, you say, yes, and yes, we are, you know, Tia, or so sober. And to Marco, but yes, we will be Omra. Now, not to say, the mamma should be also supported. So, but you will be a crew and then, the black mamma, but now, Omonkana, the Antoy. These are your Wumba and Yan. You got the crowd, who's in the day, so we all balance things and I was so but not near Chiro Koya Pass of Shaba. Better, I couldn't get in what I could at 2 good, which never a shell mumba. Now, a nipada thing. I will papa Marco, Yamakam on your farm. I mean, come up, Joe, when I make a tree, Hannah doing Munina, a semi at the Maa Akos program near Akoma Nsem. Obi Corona now will be Babusia Penny, Samia Champon, Baba Jedra, Sports Munina, Busia Penny, no, Sape Penny, TNT, your woe petty, your woe pasha, and there, ya baby more fifi, more dreary moon, after Yadina Marcusia see. Ain't you a feeding in free her, and a pair was sports Munino, a Busia Penny Suarez, a little, and it's him, no, Yadebro.